Odofo aha eye Adom TV. Me ma kwaba. Jumedi a wani gusu ehwe eye enkranhye. Na me a wo hwema nimi, obetimi afra me Apostle Dr. Nita Kotego. Na emom uta afra me Nita Kotego sa na mani age twaso tiawa. Wo ho te sei me da ase. Yo, me bom paye sei hira Adom ene nkoso ebe wana muntuo ensusanso na ento ase ade besa no na abrabo yi die ekura wonsa no wate ene de so me no okoso aka nioma sese yetimi yo ni abrabo edimu esefata ene me da so agira nyansa akwan mu nyansa wisdom enye knowledge wisdom nyansa na woni a ewo nyansa dan kwama obewu efra asase so saa so na accept afata jimifo na timodinfo so bewu na mo wonyina beja bibi wo nchiri amanchiri ma obi enchiri bo asase so onyansani bewu saa so na sebe okwase a ene timoni din so bewu na woni ya timodin de asase so eye won heaven sebe jimifo no asase so ye in heaven se wodin tra na ne age wadu heaven se obo ne yire na ne age wadu heaven me your mama I am the kunu me na me shemra ne heaven nie sabi okwa petashian on heaven sabi ni awagimie ne timodin no se osai obi din edin seku a watwa ne heaven ticket no enti ono no oni ba bi ko na oje sabi ne pek e wo Ghana ya ne wiase a empo se obakaye a etimodin ni bia ne empo obi o ya dibonye ni ene empo obi asebe na namuntu ejimie no na brabo ensunsunso aya ahwereko ono ankasa aye dia waye na awie na awakodam akoda no na yi ade am ye asese sabofo otimba na owe nsa mami 2 mami 3 ene na ni age no odi nkomuhunu na mo kono kata so no oda na ade abachi a age mi wo ensa no mi kura na teso ono aniwa enuhu aka no sana bonetie boni amunumu wo na ede na chire no enuhu na ewum wo bre na ewum you say the wicked shall wallow in misery, foolishness will let you wallow in misery and you would never find joy, but otrinini woche enkwa otrinini oche anigye otrinini anyansa no timo no oche nkoso na cha ebeso no eche wo bia. Before distraction, the heart of man is haughty. Ansana say yebeto obi no na oye homaso. Nyama mekaye o. Proverbs 18:12. Ansana obi be say ye no. Ansana obi be ko say ye mu no na oye homaso tintintinti. Emi nti obi a oye homaso. O say before distraction, answer say ye beba no. Na nipa na koma no ahomaso ena wom. But before honor is humility. No bi a ni die sano na babo dimo no oya ahobrase obi a na brabo dimo na ni die sano no oya ahobrase nyina so ni nyansa o se ansa na say ye beto obi no oya ahobrase me nti obi a me na me ye me na me ni me na do you know me dan kwa ma na ebe know you se be uye nugwase ni na obi a empo ahobrase bia no empuni die efata no meme hu obi o wa hobrase a me hwe ne kasa ma hwe ne kita hodie na ma hwe ne ye se woni fie so montre so me kasa ahobrase otimi hu obi o tu se na nante ekura cha ahobrase kampese ne kasa na ahobrase epeja wankasa epeja oman to bia ye memu a enwuma hodo mu ahomaso minim na nso minimu anyansa nka ho ene ene oh I have the experience me wa experience anyansa nka ho ene ene experience must go hand in hand with wise decisions. Experience hwehunu se ene nyansa aka bom book a wakenkan anya degree no se wo de nyansa eka ho position wo no nyansa bata ho a ema ho brase eka abrabo ho empuntu a wanya na abrabo mu se sika na wanya memfa ho kwan fa so nya osika nemo manyansa enka abrabo ho eba na sana wana muntuo eso ni pani eso onyame ani
Mejina ho America se empo nyansa ewura koma mu a ema empo adwene eyedi na okra eme abrabo ayebo so okra eme a nipadua ne nyina eme Bible no baabi o kire me se kosi se okra ebe me no onipadua eme o say I wish above all things that you will prosper and be in good health even as your soul prospers. Se okra prosper no sa na apomodine so be prosper na nipadua so prosper. Tu obi a wodi hia ya wo bra ne kra prosper. Okra no eye wadwene a wodwene. Watinka akanya no ene a wode wo peye. The three make up your kra, your soul. Your soul has three components: your thinking patterns, your emotions, and your will. Together, these three become your soul. And until there's prosperity in these three areas, you cannot prosper in any way of your life. You cannot live beyond the level of your knowledge and wisdom. As your mind is, so is your life. Said ya okra tie no, eno abrabo, awade no sika sem no adesua. Odofo, se wo pe bibi etumpon anye sika. So pe bibu agidini kese anye empo yo kaje sa anyumfo na woto no. Nyansa ewo empo okra mu. Wadwene, watenka, ene nia wode wo peye. Ene na bem eye mfasode ede ma woni oman. Odofo, sebe wo a wotu galamse, nyansa nkura o. Ohene a woto asase ma galamse rura no nyansa nkura o. Nyansa kura wo a kabesu ehunu se asase a meto ayekoto yi esai subna na de akirima enya asase mfanya adwuma. Nyansa ebo ejapade ho ban. Nyansa epegya oman ni siye. Nyansa ense nia yajama no oja akirima nkirima. Wo de yafa wo hene na pani bi oman bi so na asase na woton no sika abedi nenti wonwene nkirima ho. Sabe nyansa aparo. Wo ye oyere ni okunu. Utwa oyera na ukura no. Oye na akade sabe nyansa aparo. Your experience has no wisdom. Your seeking for wealth does not apply wise decisions. Your seeking of fame, so you don't apply wise decisions. For you to become the best version of the person God made you to be, learn to apply wisdom. For you to become the best husband, learn to apply wisdom. For you to become the best political person and the political security person, apply wisdom. For you to become the best journalist, apply wisdom. For you to become the best health worker, learn to apply wisdom. Do not just base your actions on experience. I think, I feel, I know, I want to do. Please. Onyame bo se neseso. Onyame nyansani. Enti na body bia se ogya nyansan so editu na montuo. Aha na meja wo. Mama na mpanimfo ebo ame ase Adom TV titiri Rondolph na Badwam so ne memo ache de aduru so do eye kase ye dinka no pen se mo hodo ato ye mbo ase aboabo no me de nyina so mo se badwam so kase ensem no do betie no bi ene se abeto bia se yankase yesu ne ban ka ho bi ama epo no ya etwa ye ho ahia no yare se epo no ebre pa sanso na so for wono na wo hwe ahensie ho ensem so me chieftaincy minister wo se de Ghana ha wo hwe se de national security issue tie no a dodo no ya ahensie ne ahontuo ho ensem Supreme Court no so akasa etrese James Jeche Kwesen empedifo hwe no nyini din emfiri mrahye bedwafo no emuwe ne nsem ahodo bi namde so mo se bedwam so kase wo hia me ayafreme anoche wa pa ajwa se wa fe kame ho na me fa nsem no ensomo Jumadi Esronko baba so wo my Ghana mu National Blue Economy Summit na bosumi wo ne de to so aduasan ba akokopem June bosumi da ya idin kana ne pompon no na mpanifo di kan share wo to homfo na afutu ode ama Ghana fo ne wiase afa na nyina ne se yankasa Yesu ene e ban kwan ya fa so tu nwura gu eponi mu kwan ya Africa no afarifo eyi epomu namma ebros overfishing na Africa no se de ya setena mu nsem tie no ama edi ade mu drop a na aswa epo ne be ka ne se pressure tie ka obi ama epo no eda ye nchen no ebre pa
Jina ye brief ni nyina free epumu na eba ocean foods fish nom ni ade eboa ye ma ye food security ni nyina free epumu na eba ohwe transportation say ewi ase ni ema eba krom ha nyina na ye de adiko nyina ni nyina enampo so nti epono de ehu hia pa tezi ye nyina akiyensa bom na ye bɔ modern say ohawo depono so no ye be ye ho adwuma na aboan amienya epono ho mfaso for current and future generations. And wachi na UNDP resident representative of Omega Namu Dr. Angela Lusigi editu jase say dwumadi eboa ama Omega na enyanti ase ne hunumu awa kwan hodo so a ewiasa fa na nyina so ebetimi ate won dwumadi ase enchiremu onu so editu dwa enie. And you've heard from the previous speakers that the threat is huge. Sea levels are rising as a result of climate change, and this threatens lives but also livelihoods, especially for coastal cities such as ours and the communities around the world. So as was mentioned, there's 3 billion people whose livelihoods depend on the oceans globally, and in Ghana, that's 3 million people. Wana yem consent from wana so for her hinsie and afi asum ho nsem so meche chieftaincy and religious affairs minister Stephen Asamoah Boateng was say omayi mu ankasade ba ko etoto ye fa hodi anase ye bambo ase meche eye national security ho nsem no dodo anu akwa akogina eye ahinsie ene ahintuo ho ensem was say ka ho bubete se mentebe ho ase be ma no ho mene so ba bi na ye frɛ bambofo so onko no onko boban na se otu hina na asasa se bi ho anaso sa konwe ye de afoforo so se ne de ka ho bi ene be masa enema no atumi asi ne no atoto my Ghana sumdua ye wo asepare je se ye threat to national security na yamade boni ofori kuma Christian aboansema no say of our national security issues are chieftaincy disputes is proven, and indeed when I was sworn in that very night I had to move to a place and slept at 2 a.m. to go and resolve a chieftaincy area. And of course, not forgetting the almighty Boko. And wachi President ya Wadabono Regional Parliament Queen Mothers Association ano anaya ensuya enso editu jase brane no abahima fo woman tem no ebe yenhyiemu se be ya obeto ato adwene afa kwan yo befa so ebu won kuro no ya de asi ene so se ema no ofrimre to bre no ye pese yesua nneoma bebre na ye kai ye ho ya kwan ya fa so aye didi ya konwa no na we etoso miensa yetumi aye. The Krakra na Deputy Minister for Justice and Attorney General Afetua Yeboa enso de to abai enim se be ya anka one per special chieftaincy fund be ento one mebeboa na mahemfo ewo ndwumadi emu. I am making the proposal say there is a special fund for chieftaincy. The basana sa fund that for to ya set here dey to ho no remember him from so etimi sky free e dey development they say we emra na is either say be o ya aban and I say be o ya MP and I say be o ya local government authority be na we ya unya sky free aban ho e dey input dwuma but ye be kaya answer Ghana kra be nya fa hodie no nipa no input dwuma pa no e ya hemfo no. Free Brown my Ghana to abayi mrashe bejafo ne Ghana mampanyin ade ba kwa na sasem ba ko ya sensan eye Ghana foko mu a wo penifo twe ho dawre eye Asen North mrashe bejani James Cheche Kwesen sebra na wo kwa kogina apre mrashe bejadwa no no ye Ghana ni sa ye Canada ni na penifo atwe ho dawre nrada na Supreme Court no kwa asese na hyese mrashe bejwa no entwa wo panyin James Cheche Kwesen edimu free mrashe bejafo edimu esanse na batwo no wekoso no waboni nyina egu. Supreme Court esigina yesse emrashe bedwani James Cheche Kwesen dibre se emrashe bedwani ene nkrata ne dimum se emrashe bedwani nyina no wontwem esanse agye se dibre no efre ne nsem wo hye kwan se emrashe bedwafo ene betu dwasa Asen North akonwa no sisi adam pan a obefoforo betimi abetena so senti kwan wo fa so emane so afena mu saye se emrashe bedwani nyina no aboni nyina to agu ya enimu aseni bia Justice James Doche etena edwemu ekyerese abato komisan ema owura Cheche Kwesen ehwo kwan ema ne kogina epremrahye bedwem dibre wabra ne nkrata ema ne nya Canada ne biem no wanhwehwe mu yi
Yamane bofo eti esi Asen North mpotemo hono ne omanfo bi o twetwe nkomo na wo mo kyerese eyo mo ya pa se Supreme Court no se gina ye yete se wodim se emra ne de ye adwuma de bu o man yi de nanso wo mo akyiremu a opanyina wono no de asem no ekodan eye mpanifo so onhwe mankoma nimfa de waye no ha adwen ye kyen papa na wo pɛ no nti se wo mo nyina aboto ko fa nwema kra no mintimi mfa mma nti okada fo nso kra wo fa omo a omo fe kra o mbeje no beto nwema no kra wunya hwe wo so enti nke be sire mpanyimfo so nko mbebo sa wo kra ka obi na se de na kwa ye bra ansa na de na ko nipa no kra wo ka na otime bre ansa na yakobi etira nya ye kra mpo a otime wo ewo ka num wo mo esan e de to yensencho na yenkonkofa ne ye ema wo kwantene eye akuafo ewo honomo Esutifi South mensi ni mu asem na meken wa hafo mantemo akwantifo ene ahyenkafo nyina no de mu awosu wo hawo no se kwan ya wonam so no atete apansampanti amene o kada kra na ebefa wo a bo obeje wo no ano oden pa pemfo brane so aya na aye bibio ho sanse ukopehyen kra de na tumu akwa na driver ni bia bɔ ne hwene kwan ne nye atete apansam mo ahyen mu twi no kra no ahoden nim ti wo stress mpanimfo me yewado kra no mintimi mfa mma nti okada fo nso kra wo fa omo a omo fe kra o mbeje no beto nwema no kra wunya hwe wo so enti nke be sire mpanyimfo so nko mbebo sa wo kra ka obi na se de na kwa ye bra ansa na de na ko nipa no kra wo ka na otime bre ansa na yakobi etira nya ye kra mpo a otime wo ewo ka num wo mo esan e de to yensenchofo enim nsu a eni kromu ho a ayo haw e de amom yete kwantene ayeto abai ye bonwo ye ba ko be bonwo no mo sa ton ne maye no mo sa be ye polytank one bi wa no de e light one no so say ye be pem ne omo be ye maaye ti kwantene e din pa say nsu a ye be num kura e ya asem abla ye to aba nti ye sere mpanifo say omo be ye moa na nsu sem nyamle maye Ohene owo empatem ho di asempa bafo ewua enso e de adesede eto aban nanim wosoafo no ene wo ahafo Esutifi South District Chief Executive DC yowo ene mrahwebedwani yowo se o meye omomoa protokra e kwan no ntimi mfaso nti yesre aban se o meboae ene regional minister Collins Dada se omra no o meboae bi se kwan no nso to so a nso to a ya maame no o ntimi entwa kwan no ka so ntimi nko na aba Yemfri hone nkwa asante mantem no emu adwadifo wo modi wondwa e wo race course dwakasie ni bo no wo de ade hwede ato mpanimfo hwedwa na so ani mafe no kumasi meyo ne wo mo eka bi wo nyina anim se wo strada hono mo wagye atum se hono betina di dwa nanso empotem mo hono mo no sadia mana donko bi da hono wose ya ne acha behu asa na anu adakra se metro mass bus bi nyame nko anka munuto sa so na sara kasie yi wo de bode ne akade ahodo bi firi kwantintin bedru a race course hakakra no nyame amfafi afe na sansam so ni nti eye muni ama adwadifo niema afie agukwanti wo stress penifo hwe na sa bridge no ye hadwen no wonsiesie ma wo nanu da ka toyem chia ka de ba santememu ano akentimi nso ano ka ba chia de esi bode no because metro mass kese enye nyame aka ni nyina munu to ka yi mu entos ka ene abobo ya anye ye ni aka ni nyina sa munu to gata yi adwadifo yi de ato edwase sempanifo antu hu anamon a eto adwomu e odwam ho no omu antua biem eti yesra mo mpanifo meyo ya pa ochia nkoto dwagu fem bisa sampan honorable gata maye race course maye bre ye ne ma ye rino akese de watamilo yi ba entimi fa hampo yes na mo se gata ma ya me ya ka ni press be ye meet ye nta ticket biem because ticket e twa hu fa so be ye nya wo so gata e de nya kula e buoguma ankasa nti yes na mpanifo madawo ma mo manipa nwu ansa na maba ye gata no e kwan no so nya kula te se nso to a ye ntimi ntena ta ticket fo no ba ye ntwa ticket antokwa besi basabasabate ye srampanifo ani die mo ye de ani die sram se se ma gata ne ma na ma ye kwan na kwan nya kula race course die ye huna ma ne pa hwese ye tu ye ba hai ye ka che o mu se ka munye kwan mfiri swame ebesi ye se ka adwadefo na mo pon mo ka hia o ka kwa we demu a ka adwadefo no an be ba trotro nyina swame loduba wo ka obi amfi bridge ibu ade bana na nipa wu wie dia empanifo dano a ente bia ye behwe am nipa wu ansa na ye bibi ana ye be ye bibi awie ni agye ni monyam owura kwaku kamara eyobi a wo boa ahyenkafo ho ye pa adwadifo ekirema senso to wo no na gina ho
ehwe sɛ ahyɛnkafoɔ no ɛmfa ho wɔde ato edwa sɛ menim dia kora mebɛka wa brig no so biam yɛka brig no dia anokorɛ kemefo ɛnyɛ ya na bɛkyerɛ wɔ mu gyima na yɛhyerɛ wɔ mu nipa yɛntimi ntɔ nipa kaa de yɛbɛtimi atɔ na nipa no de yɛntimi ntɔ kaase no nyinaa so ha ya na wɔn fa wɔn ne nse kwan ni hɔ na wɔn ntimi ba ya brig no sisi a Infrastructure Mantemo ne San Mankra Kropo yi hwase Ga North Mense no emu na Trouble constituency Mrashe Bedweni Moses Enim wode eye kokobonsem ne ya konsem ama ebusua mekyerɛ ma me ya ne ba any justice mensa emfihia dumienu ye nipa bonfo bi altumi akuma kora ma ya abrehosem pa no na no panyi kyerɛ so no na bremu sɛ abana emusi ni anaso wone na emusifo na afei aposi mpanimfo ya wonom ɛwɔ ɛyɛ pokua sempotem ho nyina no wo mu nyina bɛhwɛ agina wɔ na so nipa bonfo a wɔgye ɛyɛ justice mensa wo mfihia edumienu nkɔfiri ne nsɛm no wakyerɛ ne mmara ne nedi yako mabusua hyeden yaba cheche abusua re ene abusua kasa ya hye omubon so se police fo no so etu anamo esefete bia ebema nia odisa abone no emra ene ni bedi crime scene ho police fo wo ho 24/7 wo crime scene ho akordon ho sene beya obia embe contaminate evidence bia wo ho enua na otimi capture car no eko drop body no ye bona baso because some information kakra na aboa police etuma omogusu a omoye na ye gina sonso amatemafo nyina atese se niema bi no mu se no aboa investigation eno achi nso abankra chepani a owo Ga North mansimu enso akasa ede afa ho enche suspect na ye nyana se mra ene ni bidi ehwe briefing na commander de ma ya na chese omone regional and national crime scene for nyina eye adwumaden a ene yai omode suspect call court justice nipa bonfo adina we ni papa owura osafo ene adom kase akasa yeti he obi kan ye libi nti no oni obi obi nso di asemo anhwe ye bedu ebe no na afi akwati onti de besere nsese munyina mabamu ampina de abam de ba bia emrada ewoso ye de to a ebetima aboa ama o man ehu se mra wo mu no na mesere mpanifo se omomo aye na enye adwuma abina pokoa ahwene eyimidin mpanimfo a wonom ehwe sentuade ho nsam so konhyiamu na wode tu dwa sɛ Nyankopɔn yɛ adom no ada yɛ atwabo no sentua sika no ɛso bɛte wɔ ha mu nkyɛ du 10% na yɛama ne bɔfo akɔ secondary takwade mpɔtam ho busasa nye bia no saa sentua sika yɛ mpanimfo di ho nkɔmɔ no ahyɛnkafo ate so na wɔkyerɛ mu a wɔnte so ne ente so kyena sanse fango bo no na aba fom kakra ne ma ne akade ahodo bi a ɛka ho a wɔ mo totɔ any insurance ahodo be wo mutwitwa no nya de se aba fom nti no 10% no ampanimfo se wote so ne de nya de se obegye atom 1 petrol nan kasa no e di ejuma no bo no aye den drivers 2 oil la ye di gu engine no mu since covid time now oil no ye 85 cedis asat na eto oil no 220 cedis the cheapest one at home here 190 cedis refer no yentil do senduka yentil lo refer do ni de senduka yentil do ni de yen nye petrol nkotin na driver ko ye di ejuma petrol o de wa to do na wan til da hin bia spare part na ye to won til do mo oton na na ye to oil mo tisi oil mo ni bono ye ntumbu ye nto nyama pi brake fluid ntumbu ye nto passenger phobia woman so ewo ho no ensem say no ne to Adom News nsentwofo enim wanyende I was expecting that at least Robert to look a crave and so yenye kakra but this is an enyamanu mind and I was expecting that obey be kakao wanyende oh my message on there at least one thing kakra and we say or 20% in part at least once I'm seeing the 5 and 10% in the then no one was a spare part na why at least but to maintain the margin already
It's not good. Yeguswaya ye kase no esomo anopai na ensam no de edoso papa brepam wo no yebemo hu se NDC amonyoko no so mpanifo wo mo ede krata aba abonte munchemu nyina no ye de ebema mo ewo ehono mo sa na ebusia krata no de aba na menkai won so se ye kwankran so ha se ya na oswafo wo no na wo hwe akwantempo ho nsam so kwaku ofori asiama wade nsama hodo atodwa na wo kire se driver union se nyina no mo hwe na ebo no a aba no ampanifo se wo mo nte so ha mo nchemu du no won hwe na won nte so se be ya akwantifo ko mu behind wo mo nte so Lawrence Fair no e wo soro dodo tama petro no ko soro no ye nyina ne ye kasa ma omo a ene ya tumu ne ya ji atumu ne ye etua enti se sia petro na aba fom kakra dia wo se Lawrence Fair no ni boy din dodo ye ntimi omo nte so mai Lawrence Fair no omo je 11 cities 11 cities na no ndo mo sanje omo ante so ye kaka yo mo ne ye wo car ni manya so no passengers ne mate ne driver ye kunya de be fika so ye kunya de be do 37 twe na misi ye se me Lawrence Fair ti maka 37 mi nkofie a driver phobia woman so ene Adom News nsentcho for atwetwe nkomo e wo 37 station wo ho no e de tudwa se womo de impenifo e da womo adwumadie na no enka hwe enkyerɛ enti womo ehwe nim se ye beka bibia kyerɛ ansa na womo etuso anamo na mprempin se fe ne babo ntina so womo to patum no mo to fe ne mu a na ye je emuani fi mpanifo no wo ansa na ebeba ye mpanifo ne wa no mat omo de pen ene ya to so na omo tete fe ne de aman ba we ndura omo te fe ne so no ene ne mpanifo ne ka hare nkyira omo se ye ntwen ne emuani fi e wo ne mla ansa na ya tete so omo se fe no patro no omo tete so kakrew ba masa ne ma wo ka no ho ne boarding tete oil bo e wo soro Bay food ewo soro adole koyo ewo soro ni nyina no omo ntisu ti ye tifenso kwasa ne mani na ase ejina die ejina ti bibia na ma ye ntutu ye tifenso sika kakra etie nya na ma no ntutu eden entutu ekọ efom Yenkom Rashe Bijemwa na Deputy Majority Leader Alexander Afenyo Markins was say sadia ba kwa ma desuafo adesua kofom na dodo no ani school ho no de edi nkan ye social media abe fontentan kese no de etoso mienu chacha bet ya baby was say de maburu ndi edwasi wo mani so na kame esa adesua ne kora de ya le so mahura to baby pa na ha dwen was rabatan ene obi a was wo na famu de so wonya na nkwada na dwen ensamra ngomasua so Zaya kenyina aba moframa hon azisua woko internet do za wope na woye no se ahen assembly members ya ye yedwuma ye na abatu nti yesuo de ye baka ne kora oma no obese nti yen hya nso yembo abaten yembo teacherfo de eye assemblyman wo penche anandama nanyim da moframa o ida wo classroom na wo ye video na moframa wo esonfon na woto chacha wabo no wotwe wabo nondu na abrentaba aketese boy do ko school no on day na assemblyman on phone we unit committee members on phone yes sir Mama Judith Mabel Mika ene ye Futu Municipal Education Director o kyerese asoye no eye nkyerechire pi ede kyekye ye gu akwamu a ebeyi mofra dwene afri mobile phone so na aboa amoni ekowandisua eho. Definitely, if you are not reading over your notes and those things, it will definitely affect you. So I think that with what he has shared with us, we're going back to our schools, going back to our offices, going back to our communities to do things differently, so that by the end of it, or at least whatever we all yearning for from our children will get. Abusia de semni si na menkai wo se akatamanso abanyoko NDC ene da sorry an pay release from kokora womode abaya yedi mu nsem no ebema ne nyina efa eye James Jeche Kwesen Nrada Supreme Court kwa setena hye opanyin be yanka marahye bedwuma chi amehene wonfa indelible inki na ne ye se de ye mark register obete sakati Bombay presence Kofi Menu presence
kumi be se wo mo pechi no bete present out na se wa banso ni tia pam se aboba na Drew James jeche question so a ne atro absent sanse ebra na wo gina ene bra na mpanimfo so ene in ene bra ne nsemi ba ye ne nyina no opanyin ni mfa ande kwadan court we na court no wa hye se opanyin sa abre no na okuta Canada krate se wo ye Canada ni esan eye Ghana ni nti no se de abato no omoto no wase no to ni nyina no eye null and void na che se wo mato ni nyina egu ya munche o mereba nti brana so say your online stories na adomonline.com portal on sama hodo ye egu ma online.com so ye de be ma na me kai wo se oman hene kwabena sante eti oman hene kwabena sante oman hene kwabena sante sa anwumrem de pa ya etabo ye tabo no ekosi se na shows ahodo so radio so oman na ba eti say nyame adom boko oman oman efe papa me that's it all for you. All for you. What I don't know. All for you. Iti all for you. I dey wait you, Baba. As about to do tata. Oba kachire will say dia all for you. Yes. All for you. Anochiwaba. All for you. Wadimewu. All for you. Radio obeku. All for you. Emma. All for you. And then I was there 18th of May. Yes. Hey, wow. You could you mention a pie film. Hey, Saponis, joy daddy for so much. A Juma Sunku, what my Kofodia joy daddy. Yes, you almost so. A chamu in a Pierre Raho. None of that she and some of Saponis. Chiamo, Juma the way bema now ye Juma. Wow. Ye be kai obribiada. Forever. So nipa nyuma be di nachi. Yes. Nyuma no edi wachi se ya. Nyuma edi wachi sa. Ti me fa kwanya be so aka che saponi se. Enye odin kwabna santene ni odin o. Utwam a edi e ka after wetwam kono. Twama baby twam we yo pa trust I true for na ekon udin ye true for udin ye kwabna sante twam za we free new masa odua eti we dey wo udin no utwam okofo odua no saponis ono sa no oponi no we all them job sapo when we say okọ pharmacy school utimi blended watermelon in Afra. Hey, saponis. A children yes. Ketra said the Otubo on the Hoyan, he said, we didn't check. Also, say they are not trouble. Which didn't say it's what I have about doctor. Well, the pay me a show up as the headline brain and said the other bro 0302 211 equity 4. The other commercial just a headline on the pay. See, I'm also going to say the Chronicle and I say Daily Graphic and I say Times and I Daily Guide for a headline. Can see a power from any man. Oh, headline Ben Pan and Cadbury Brain. 0302 211 701 equity a year for. A man refuses to say, you pay a more na agukensi in the media who do a kana semidika and a net. A man People's Forum, a better kujina beer a year, yama, yananum. Yena ya nya hwe enti no edi unique se pa bro man ne abusua hodo eye fafana na fana ye be kwa kugina ho na ye nua no madikan ho dada omo twamfo nyina kire se de hositie kwa omo fasa isu no so de ko enipa e mo makwanya mo edit na so ko edi empoti anisiye abusua ne bi no so no e kira asem se assembly no so de na wono e ka wono e timpotem wono so at the end of the so interesting package. Can run in our watch. Na sare ho sem see. Tia wada say ya na breaki na ye hwese de abatan na wani ateta na e hadwen. But yenim say omasi omonso Masbury akoso ma municipal assembly no kwasi bra kukumo wana ete na mensa mu nyina akopie mu ko support ebusua nti so far baby adru no say de wo kan e okay for bra kofie na busa no na kuma so ni headline no pay I'm not sure about me come ni na
My old two. Oh, the attachment here. I teach me carry. Okay. Attachment here. How attachment here? Bechem attachment here. But the attachment here have. Hana bisi hono no. Hana bisi hono. Yeah. But they say don't get aba na aba. About that. Anti obeshia Dr. Benjamin. Okay. That's it. Yeah. That's it. Honorable. Okay. Yankwe. Yeah. Enti ogofi. I'm afraid yeah. I number some mama move and there's a palm away. You hear that statement here for next person. Yeah, that's it. I kiss me match headline. Madam Malo TV ni volume ni tie me ni nkomo. Yeah, wapa not sure about one fefo. I'm phone na ka chire. O wa sampa se ban shia. Yeah, I want first. Yenti o ma na pabna. You do ya papa. O ka sa na be ata, you know be ati. No be boy mrane. Na so me bo ma baso. Esa se pe ni force. Jasa ma brabo ni bo ni ma ko mo ha jona ka sentence ma e di ma woda. And moya swag aja. Me bo ma baso papa pa ntia me pe dia baso bo na me ma mo pa se akisi mi be kwai. Asi e du first so. Me bo ma baso. I kiss me that's why. And then you buy. Watch this how buy. Eric, ubutu ade so yenti wa no pe headline say. I'm not sure about. Papa. Me tia on your mind na kuma ba. Yeah, Joso. Yeah. The PM or others were. The wood family free view and one na o kobo ya se gas now pass am intesi. One na yegusuko taba etutu your MPO DPO promo. It is the best and for one share na avoka krano untimi enyamaye. Yes, then a white sharp curtain and with me the yearly abba. Eric, Yedasiano paper, no headline would de amaye. Yedasi. Kumi Marche. Kumiti Menka. But I am told. Yentio headline is saying. But on the Casafi, a god of Bena, school you war, a god of Bena, or the Methodist. A swap papa 1 month in the Emma Qualarina, school in the Asset. Yaka DCU, the MPC fee. What's it between Nyabutre mame, Kumi, what's a fahe or dobe? Aguna or dobe. Aguna or dobe, okay. War is more of Iraq district. And a school down a swap, Kobo Summit. Was somebody abro 4 April. Okay. 4th April. That's a bear 1 month, 1 week, 1 month, 10 days. And until Sukaka year tour last 2 weeks, and Korea they go school. So yes, I said, I said, Oberpon, I said, Ober, Colorado, a bad paper so. And the player look as a crown is your talk. Into the drink wherever first one. Colorado crab about school because they moved in the other. Kumi yada sene amaneba odi free agona odoben abreye yenko amali dia ho Lydia mache na not bacho yintio oni not to aba no pe bon aba yada se go for dia to say your broken kakra o go for dia ba to say ye kwan nye ba ko it say MP ene MP ewo e pa mo sell I won't show many Maria that. They bring you now the cast for phobia of the Sacra Winnie. Yes, something for from the next year to about our Ghana. Amalia, that's a pandia maneba with the free Kofodia abreye. Okay, so you better say, when you next time, so bring your headline out the abreye. Baby, Brema Sikumo Dobin, Sukuno, who has some Yabeshan year, dear tree, Nama, ye paying for so as you trace. I also Kofodia, Sushan so. The battery road ministries for so the urban roads for the highways for so attention about so the head on betimi idea but quite the miamia bebre and I want to quite the scene talk as about it yeah can you now see I say ajobro because that ultimate for ja quite yeah sure say be do because the mom ya kai paying for and almost who be harry or montema or multimedia jumes so multimedia mo almost when you akwanya e dey abaso dey bre mo so da mo se mon koso na mon hwe bedwem and Adom TV. It's very, very important. A brother says some how do I told you the book tell him the every my whole coin and then your online stories so the every my whole coin.
yet media ma Daily Graphic any man say era abugina pone otumfo eye o say tutu otoshime no mfo nyini da am say fe say na kire say adwuma wo dia ba die e boa pa se Ghana fra na nyina ba bia e be green inti me nana meti kokko so magiatum me so wase abo amia lunch dakase we pa the graphic say Asante Hene launches 2023 Green Ghana Day ana kese pa from any man me say Emma Ghana for do na no say e share afunu ma even though ya bremu yi e kase fa yi kansema ansa na ebidu sam pempen so yi IMF approves Ghana's bailout and wants them e wa han say era jechi question so no ye kase the court bata ahye ye pepa ni din free eye machine be dwom na ewuram pen kura say onka ho kura eno ana na osaka era not sure era not sure ban so kase and the NDC amanyo ko so the krata ana to abontin sa krata ro je beji braking kan nyina e dia ma high court so era nyanta chinya na asensensem no say no so aya dia emu ayire pampi pa e wo honom the chronicle say abenwa ha $3 billion IMF deal finally cooked. Yeah, the finance minister Ken Oforiatta info in so abeto say and am fonyin corner era abuginapo or no so on two for one in 71 say about daily guidance so ADB agricultural sector loans hit over 1 billion Ghana cedi. Any man so students more dynamic man pohene so na not was here o sha ban se share o dia ba fa additional one e say mofra no o sha baby a mo bon homodin yi pa ana fe Supreme Court so sha o dia share eye James Quayson so say onka na wontimi so nyamra she bedwane so one say IMF board so approval of $3 billion no so and also ana Nyantachi and Max Anas in court and also wasem aba a daily guide the not sure about the other social the online portal no adomonline.com or say Joyce Blessings ex-husband flaunts his new king of queens. Yeah, the video no ato ho enti no kona ko wura mu anaja. Ada wife for na. Ubo wura mu a. Ode wanya king of queens. Mo hadwin. O say ze ma no say yedoso. Yedoso enti no. Unya pakekope na say. Enko hwe nim za zo mo dozo du ko fa bi za keke. Mom. Jambo tre na pe de wa koma pe. Na bo ho mpa ye. Do mo dozo. Na awrade nyi bi ma wo. Unya saponis fo ni bi omo no be ko ne pepe boot for boot. Ufa joy daddy na omo so afa ayi kasaprako. Na say baby e. Omo komonim sa. Saponis fo ni de. Omo no be ko chia ya. Now, a business say CD to record further gains against dollars. Na fe CD ni munye dukakra. Na ni ama bo mrafo. Mo fi rent dollar no. Na mo shugu mo sa. O se ni pe bi so bo mpa so dollar no be pija. Be ko so mo dollar account ni ade ade. To mo ye ni ma bebre ma dollar se pija. E gina so. Se bi o mbenya mfa so. Atuesians handed lifetime to liquidate his assets and pay 55 million Ghana cedis. Abranti so bro. They never ready who mobile. Untutu na na mo yi ntem because they try to on the MC banner and fadia. Yes, asem na ato no. Was the MPP primaries, a video of Baumia branded campaign tracks hit social media. And Tubo Raube who Baumia must win BMW and a pickup a hood where unity no. Okohoma Bohun say Enfonyini Egugu. Where you as a man 47 arrested for defiling 2 children at Bole. Nipa Penny Bako Vinci Adriana song. Wa defile enkwada mienu e wo bolenti say aposifo ensa akana embra no 47 and enkwada mienu my journal online so any will be my journal online obehu say IMF board finally approves Ghana's program request for $3 billion bailout at the Honomo and Africa the Supreme Court's ruling on Jeche Kweson's case baffling minority in parliament reacts and I say and who krata babonti I was hoping see a be projected and krata no on my Adom online no and one of my joy for so the tujano the corner ko other interesting stories so bibi ade to go to game for the day for tujama quickly na fi enko yeda here sorry ya de achi yi the America said that one alone is enough sanse ni obi an da ya ade chi no ti ade ache na wo ne wo ma ne wabusua santene impo wayamwa nyina etenkwam a that one alone is enough. It is something to be grateful for. That one alone is enough. Okay, on that note,
Morning so and what can I no quite any so Cassia pass or that. I don't know what dofu nyina timi asori because any automatic say there say timi what dofu nyina asori nti me no som boma na ye adwumaden ma ho ye adwumaden ma oma ye adwumaden ma obusua ye adwumaden ma potem akopi na ye adwumaden ye hia pa ma Ghana na fa ni munyam hyebre obi bia ono wat etu anamo ye de si ha na mom ye toa so on Badwam on Adom TV. Right, fantastic morning. I was watching what Kwaba Bim and Rass and Saba, Koso, a good day, and 7 Dawson. There's a fantastic hotel on place. I want one of the brave, you can say, and yet to do a Arabian, and yes, Papa Bia, and yes, of Picra, and your dear Bassano. Yes, of course. Said your Manocho Bana Paddy will train producers. No, yeah, now the Nankasaka cage one where I can see the body. Na, if he and right UEFA Champions League, Muneba, Man City, Real Madrid, the week meet 9 and nothing, no more 9. Spain the can we now we need 5 wine. Ma qualify for the final and one hour Vimbia and go so 1expert.com and would discard the go bottom 1expert.com ya jomudi womuna sika be do wiasem de omde bema e bi mo ho a would discard ho a mo say omma won work about kwa ba ofie be prapra ofie ma na ateka da bi 1expert.com the yes sanity sika bia be di bia de wade bema on ade ade sedimo gel and roll on and so a pin bia dro no pin biabe kwa sedimo gel and roll on and of course Gfast measure mo agina na so ba na wo gina na so be memu your sponsors abrevium dey sia konkom ye dey some na dey bro na de nankasa ka kejwa ne ho Erica Siedu Bwedi na yenko the UEFA Champions League semi-final game and right so mo na yen hwese na esikwe and City e wo tiad o chema de born kana ya want to be antibi of course 4-0 edema Manchester City. I want to be qualified for the final on 10th of June. How many Inter Milan at the airport sortie and Pioneer Inter Milan the last time was in 2009-2010 season. About Jose Mourinho and the AJ sa trophy na treble or the or Italy and the better sa particular game we bet me akọ nyasam keto akra Inzaghi ne mranche no send na mo behwe aye City 4 the City 4 BB gira so den this weekend I'm Chelsea show mo Premier League no in England. Yes, Premier League in England and almost our FA Cup final among Manchester United and the appearance. But my another English side on budget treble there. Salas Ferguson in Manchester United and almost beat me IB. Now I come up on there. So would you treble now? Would you say would you league? I FA Cup, I Champions League and United Penekita side in England almost beat me IB. This year now, young creating more and send for 1expert.com. But Okopimu, I was a Europa League Sevilla and Juventus will boy in the semi-final and that's also now by Leverkusen and yes, Roma. So the appearance of first leg, yes, Roma take a bold step. The second leg, Ibisiako and Okopimu the semi-final of the Europa Conference League. AZ Alkmaar, West Ham United, and the Pimsona FC Barcelona, Fiorentina, and so the Abwani and only games there Barcelona in the Conference League and the Europa League. 1expert.com catching up with Medisika at the Agu Ubotomo. Now, you might feel me across so fear because the Ghana Football Association, about the technical director, Bernard Lepre, what in some clear to you said. Adeba ko be boa Ghana game na koso no say coach say wo man mu sabre e de wo ho beje the new ways of coaching tete sam no muntu no mra modern your modern ways of coaching am de wo ho agima be boa pa. It's data, video, and to think team. So the modern trends of football changed the game completely. Everything has more speed, more data. You can make big analysis from each match, from each player. We had in the World Cup now 3 video analysts and different kind of coaches there, and we
lack there on the technological knowledge. This is our big problem, and also on tactical progress of international football. There is no deep knowledge about tactics. Everybody talks about football, but if you ask a little bit deeper, because I did a survey before I wrote together with colleagues this football philosophy, which comes, by the way, out next month. I made a survey and asked a lot of questions, and I saw that we lacked a lot in tactical understanding. Right, Ben Leper. Now then, someone to just saw your survey when the coaches to be break aside on who say be brina, not to say someone who mupa. Say the modern ways of coaching, you know, ebe she maybe my boy pa ne dia Ben Leper no Chifas Mesha, mo jira na so bema. Na we jira na so ba Chifas Mesha. Yes, some can one up any and some na dia bro na yen copy months and from na no. And the Ghana Football Association launching the GFE school. Na kwambiasa be bomo manager agudie hu na niema wo ball ni mu no ne agudie ni mu no ya bie kwan mo bie asua universities ahodo do mo de omontoma about the Ghana Football Association mo de sa adwumadie no aba betu dwa Dr. Jonathan Korte, lecturer with the Department of Physiotherapy, School of Biomedical and Allied Sciences with Legon aba be pimo dwumadie na sense mo de tu dwane. Since 2014, we've had a partnership with the GFA where we train Mazes, and the drive at the time was that all the Mazes who sit on our clubs, the various clubs in Ghana, will have to get certification from us. But somewhere along the line, it kind of fizzled out. And as you heard the GFA president said, he said he's very excited because he doesn't remember the last time. Since he came on, I mean, this program has not run, the last 3.5 years. And I think it's actually very important for such a thing to happen because, like you said, that football is actually an industry. However, the health of every footballer is very important because the trade they apply is very short. I mean, their span within football is a very short one, and therefore, if their health is not well taken care of, I mean, the consequences could always be dire. And we see them many times when the players or the sportsmen and women come to us in our various clinics. Some of them have had their career cut short because of the activities or some of these so-called health personnel who know next to nothing of what they are doing, and they end up injuring the players and cut short their career. Wow, Sedimo Gel and Roland can only add some idea, bro. Sedimo Gel and Roland Pin Nibequaye. One more here, copy Metema Kumasa Sante Koroko. One more legend of Pokunti, Wabe, will see you pain, or then somewhere to Josh Musa Bakwa. Ha Metema this season, and it's a consistency in what I want to be sure to near Basham no more Bodrona. Just say, well, we understand the what the Mark Koroko GD and Pebby Chemu, say, one more shet what was so, and only a Bakwa Koroko Hey Bebois. Make can be consistency. Yeah, G83 leg, you know. You started 80. You G leg, you know, 81. You bo Africa. You bo Africa, you in Kobe Bia. But you had G leg in 82, you koi. And you call finance. That time I make once 3 years in a place and I bought together until near me home. And you know, 82, you call finance and see Antimianji. But like it's only a side leg, you know. And you call 83. And 83 and you Timmy leg, you know. So even though 82, 83 players need be free, but still near about 10 players are free 80 ever. And in consistency, you know, idea a beboa. But do be super cancer. And the exodus is swabber. So on the matter, you can't stop it. Who bet me a stop or just a discussion. But the only thing I made me advise both Kotokone has in said they need the academy. And never right up Pokunti somewhere the two Granano. Now the academy some so abebomia. If the chair and on some so is yet and international friendly game back where so the Ghana Black Princess Chinije Bomoka Duba kwa want me until we have preparation somewhere ahead of the waffle tournament of a bass over on my mono.
So you better send a wafu tournament nebeko so the Black Princesses way and we see more ahead of our tournament. Abusia Jifas special yes ya konkwana pena. It is something that bro Jifas papa be my bejana so babejana so Jifas Setimo gel and roll on no drugstore so per Setimo gel and roll on El drugstore bia a ben wall. Pena drudo no sanso na 1xbet.com catch na o bet in wadisika ediagu bottom 1xbet.com yes ya konkwana eje ho baba bane yoyora na eyewo mo na de esi akonkon sai na no pay ma biemu na mo hwen no pay Adom packetings ewo ko for you amomi fantastic morning come on Adom packetings ko food you be any Adom packetings ai ti ya no pay ma biemu mo hwen mo Adom TV ni agrokra ye hia amomi na no pay Sergio Manucho bana paribotwe eye me producers kai say wo de nankasa beka kejiwa ne ho Erica Siedu body ne ko so ahebedwam Badwam so ne brason se yetena se na yedi nkomo na yetena se ya na mekai wo se pomode ho nkomo bre no e na so aye ba bedi na edro ne papa ne de he na fa he na abenya papa no ato ayaresa no ehefo na eho safo kra wo mo no nti da matena se ya no penti kan no chewa ba ho na yedi nkomo asa na brepam no other programs waka na se segment aka no e dia somo ewo Badwam so na mekai wo se DBS Industries Limited ekwa me mu abrani anopai e dan no wasi edru se wo boss wa mo srew se Monfa na de papa bi te se eye Alozin Trusses a 100 years warranty include an small we are what in chance papa bi te se Color Link Plus ekriso ama no na se ye blue sa ye green sa empo emre na ache ene mummo ntokru tinsuo to ehum to DBS de apetampe St Andrews SHS nso eyanto asosu kusronko obata abana cho BC so when we pesa ne da ache ye fe ochro wase ni twatwa ye sebe ya ene teacher training abasu otumi kobie nursing training abasu pesu okobia SSBebo na St Andrews SHS omo campuses bebre ye be nwotwe usese ntin misro ene St Andrews mpanifo ni nkomona obanonko school papa etisa rich okosi ade achi anopai eye rich chocolate creamy drink abedwa so no anse one so na ma yese wosabi guma na wo stay sa bonse aye kama we no nkwada no mpanifo no mti obatansa na abade beko school no Madibinom ukunu soso ye kakra gu flax mano na onfankita nko adwuma no wo sepene kakra richoko edene papa e wo dwaso Franco Trading Enterprise ene yefun edi ekura mi nyina hwa fon papa no eno Franco Trading Enterprise laptops accessories printers TV air conditioners bibia francophobia ti almost to ebe won ebowura ho ne koto mo ne mapaye bi St Andrews Ultimate Remedial School so akra natural wasin so ren we wantwa enzo peso oko university bi amesro fakodan St Andrews mpanifo na omoma oba no enye remedials bo so meka kra bi obeche na de manatro etwa na afia kra no etumi atoa ne ngomasua so se adwuma kwe ne kra yemu amama tena se sabre ba bedi nkomo na sabre so de meka wo se odifo atena se odifo ba se so na wo so hunu se Forgivers Herbal Center enaba omo ne wonu papa no ewo dwaso nti enko ne ehwe na edro ben ene edi ho nkomodifo mache oba pampa cho me joso na embombo de obade na daruma na onso ne de wo de brand nam edi ne gubo so no na onso afade ne enafo mi siesie an kakra se eja yesi de odi akire sua de odi ani bu na o mpelifo no ene mu ye o emu ye nyame adom na yebedi kan chia ahwefo Ghana this year say wo mo age givers ye nupa na atumu ene ye nyuma pa ebre ne edon nyina no eya yede esomom nene no nipedua no ewo ho no ewo akwa bebre na eya ne nkwankwa no binumu ena ya ekofa yare ne ba na ekwa ye mfa so nhwe so yie no ene ya twetwe yare de ba nti ene no ye hwe immune system ya kan say immune system we ga so na immune system no kra no eno ye den kwan ben so na ya immune system no eho tochema ma ede ohaw ede bre nipedua no na se ho ba asem nso a ekwan ben so na wetumi afa na wetumi esi ho anomon kwan se ye ka se immune system a meni aba immune system no ni tia wetwam ani se eye cells eye tissues eye organs a eno na bonipedua no ho eban enti se eye cells na eye tissues na eye organ bonipedua no ho ban a eno so na ye eku etia eye yarewa ahodro ohwe ni dwumedi ahodro eye functions na edi na eye ade a effecti editia eye bacteria
ɛna afa ɛyɛ fungi ni ɛyɛ diseases ahodoɔ a aka enti sɛ immune system na wɔ nipadua no mu no ɛno ɛna ɛboa obroni bɛka sɛ ɛno na sustain nipadua no ɛma yarewa ahodoɔ bi a ɛyɛ ɛbɛba no ɛyɛ atumi kutia na ɛno na sɛ wo immune system no ɛyɛ weak pa ɛnɛ na wo complain sɛ wuti de bia wo baby yɛ oya adechie bia wuti fa nyawa de bia na mfe oya na sɛ ɛsɛ hu sɛ nipadua no nia ɛbɔ nipadua no ho ban no aho adwojo na immune system no akɔyɛ sɛ abambɔfo akɔyɛ sɛ asrafo a wɔn no mo bɔ nipadua no ho ban enti sɛ hu sansen na ho ahodoɔ no na enamiti de bia na wo baby yɛ oya na complain sɛ wo dwa so sɛ wuti stie sɛ wo office baby bia na ɛsɛ otumi tu ho anamo sɛ na ebetumi aboa no apɛ dupa na wotumi ɛde aso ano enti sɛ hu sa ensen na ho nyinaa na me nua ba ma me papa awo agya a wotie me bɔmɔden na tu ho anamo na apɛ dupa na hyɛ mu kena na ma me mfa emra fam na ebi a yɛnte ase ye won sɛ yɛmfa sɛ bi asrafo na sɛ abambɔfo kɔ ɛko a sɛ ɔmo hwɛ sɛ nipa dɔm na ɔmo ne ɔmo kɔ na sɛ bebi ɔmo kɔ na ɛburo ɔmo so a wɔmo frɛ ne yɛfrɛ no reinforcement saa na sɛ nipadua no wo immune system no yɛ mmerɛ na wuti de bia na wo baby yɛ ɔya na ɛsɛ wo reinforce na saa wo reinforcement no ɛno ɛna yɛ ɛhahama ɛne ndubina papa me no wɛka sɛ give us a center yatena se na yɛ nam abɛɛfo nimdeɛ kwan so na yɛatete saa ɛhahama no nyinaa no na yɛde abɛdwaman so ɛduro yɛdi ho nkɔmmɔ no ɛyɛ give us herbal mixture give us herbal mixture ni awon hwe me baby sasa adenti na ese me koto give us herbal mixture ofa give us herbal mixture na ayade a neem tree ewo mu bi lemon so ewo mu neem tree no e boost to immune system lemon no so e boost to immune system enti ye de sa hahama we ene ye de indubina hodo e de aka ho ene ye de aye dro na ba me nua ba empenifo kan se batakari adoso ntini ehu kremopa adanse dan kan mre ne don nyina na ebetumi abebo bi ansa na covid beba a omuhu nim tree so mfa so no na give us ye ne ahweta e wo man mu ani wiase baby bia azan se wa obedi madanse se when di madanse ba obeti bi se yare no ba na so ene epe nim tree na pe prekese ni nyame bia keka kan ho na pu ni enum bi ento fa give us eba mixture na ebi ewo mu enti wo no a nkwammo na ano adwodwo nkwammo no a aye week no eno na se wunya na no ma esan be boost no ebe ma na gina brane e ma na gina kina enti ene na wuti no eye bacteria eye virus eye fungi enti e ba na ekutia enti wo immune system na ye weak na eden ya yare bia yi ni ti ape e ba wakache e ba mu ape e ba enti eno ene ye srese ment na se ma yare no enka wo hye e bia wo de no e ma o sansonsanso ne nsen na hoyi won se uti o ya ope painkiller bi wanom wada uso enu ano no ebia obebi o ya ope nkubi twitwi so a uso enu da bi ensi yes yete wona se ye be bi tutu ye saa ni ye ti mo maso kakra bi edwa o kakaka saa na anye se wono painkiller na enu ano ya de ankasa wo wo so hwe na utu ase okay enje so se enkwamwa na ebo sa ni pedua no fa ho ban no ehon atochima ntia na wo se wonya give us herbal mixture na no no boost immune system no ansa kwa na wa fight yade no sa pepepe okay enti eno no so de anya na se na bre na edo nyina ye ka no ko herbal shops e wo man yi mu pharmaceutical shops licensed chemical shop and afa more bi e wo man yi mu a ubenya give us ye nupa no ebi na watumi ato enti ebusua mo ma di mfinhia e dumie no eko wo mu hia edro no ebi enti edro no to a ma bi nsi fie ebi nsi adwuma mu ebi wo bag mo de bebi a onan bia no ma bi enhye hona fa nante wonum na nopa na wonum na wia na wonum na nwumre no na oku e de atia yare se na betumi aboa ma ebre na edo nyina no enije eden ebetumi abafie enti me sra bomoden na akopɛ edro no bi na to eno e na betumi aboa pa enti so wo honom na wo so nipedua akwa no ba bi enkoyie na wo hwɛ sɛ wo nipemu na wonam honom no niam enkoyie a me sra bomoden ne tu ho na mo enti eno enene anopɛ ye di ho nkomo a eno ye immune system a eno na bo nipedua no ho ban na akutia yarewa hodo a emmoa ema nipedua no entumi enko ohawo mu enti eno na ye give us herbal mixture na over give us herbal mixture na nkasa
ne dwumadi a adi ana se eno na Ghana fo ama na bodi en fense give us antontom down na antontom down na se em boost we immune system no nko a o esan be ku atia etridi okay na afi eye fever ene ne yekeka ho na se ntina ye kan se bi ba akoto immune booster awie ansa na wasa akoto malaria duro de ene na wunya give us herbal mixture no a e 2 in 1 enti wonnom wi ana se immune system na boosti ansa na duro na sase eku malaria okay enti na mpempi na ya na ye so Dr. Solomon kwa bi wa ya because say one meji ade no wow won say so one fa ba funim de kwan so na one fa mfidi ahwehwem a enti na de bi ka say nye so otimi da se abra na wata makura so ese otina se na ye hwehwem no ye enti no okeka we nyina de ese no ye nyina so bedi madanse se bre na edo nyina ntontom de wo mo ne ye ne na ye nuanom ebra ni do nyina enti ment na se nka se enkaw na wonja ne ye fa no plasmodium parasite na ngu widie no mu wọ́n sẹ́ no edibegu afan sẹ́ ya wobɛhu sunsanso bi wontu ho anamo a na wugum na edore na wugum wobɛhu sẹ́ na ano afi de ne ya kan sɛ abe severe na ano ayɛ den entiment na sense enti wodi o hya ase na wo bɔ wa kakra na utie dwaw na asa wo boso fono aduane nya wakono edu anadwo de suom na ho popo na ho hye awode rough bi esra tu ho anamo na kopa give us about mixture ana de odo shop one ma gas up give us a entontom eda ho eti o se fa he ni benye bi ato no herbal shops ahodro pharmaceutical shops licensed chemical shop any more ahodro nyina no obenyina nsen abrochire for no wo mo to aguso pa se wo mo to ni nyame nso sure obi o ho na wo pebi a ofre numbers na wo screen so anani ya me be bobo na obetumi enya bi eye 0543 22 24 70 0543 22 24 70 and afi 0501 55 68 28 enti ye homatofon and aya ne ye pese omofre na ye bisa o adekompotia eha onye se wo kwoto aduro no se ane se wo kwoto aduro no na se mo di nduro na kogu herbal shops ahodo so mo sa ye phone consultation fantastic ti wo frɛ wa na ye bisa o mu ye so ehase da ben ede ani de na yo ede important na ha wo anse na ga so okay ene se wa kwoto give us about mixture no num na nopa to amienu okay num no atre miensa ansa eye se wo kwoto ane se wa kwoto okay eno ne adwuma give us ye esa se Ghana for da yakoma so ye da se abusu na se odifo no o free give us akache ena enu papa yi a wo mode abadwa so no ye di ho enkomo no na ye kai wo se ne omanfo dodo na edi wo mu awoda birthdays enkomo no ebi da so awachiri na yemfa birthdays we enfem na fe yento ankomo twetwe no eso na this one is a personal wish from abusuya adofo ene ye wo multimedia ha nyina awoda passion konkoma Samuel Makafui ene eye Makafui birthday enti no wife ena afi the first born baby no any abusiafo ni adofo camera department technical department obia including ya papa Modesto se wonya ne baby ko ye nyina se we hye Makafui a happy birthday yakopon show now for yamfa we into so Alberta ewua ene ya Alberta birthday Alberta happy birthday to you kala na hye no ye ne me the birthday wish nti ye say ba studio na ya bedi nkomo na sa doctor atena se don't say me Costa Health because Star Health and so that I make sure so him say enche na say a free screening de bia o bibia wo de eche ye say Star Health de o papomode mapa na say wo mo akache na wo say wo Star Health clinic opanyini e wo ha doc mache mejosa ne mpombo ko de abade adom de nyankopon ase de nyankopon me hu na wo siri se ya na e mama ni da so say me ba Star Health a misu nyina abeda na series. That's right. The smile is beautiful. That's it. Eda mwasini adwuma pa moye. Yes, madam. Enye mo anka Ghana fo bebre abra boss we twa very short. Enya asem ketwa. Eda mwase. Star Health dey na mo dey so moye. All right. Mamenchia ahefo nyina. Bebi a wo na ohwe yin bia no. Ye chia oba program yi so. On say time we dey eso aya na yebesua de. Yes. Enye se ye be kasa kire okeke. Yebesua de. Na yetimi ahu kwan a wo apomden no ye faso akuta na yekuta ni ye sa enti no enne mepese ye be ye discussion bi na enne discussion e be ye no ye wo type of fiber bi a mepese na yedi hu nkomo ye friend submucosal fiber e bi nya botre
Fibroid na say no so ma hodo sa. Your types bebre. Fibroid. Your intramural fibroid. Your subserosal fibroid. Your submucosal fibroid. Your pedunculated fibroid. Your cervical myoma. Fibroid you different. Na baby da no na chere the type of fibroid ko a eye. Ah, okay. Did they any ana da ye mu na ya koyi wa ya se ho. De a tie disturb ma wo. Na na ye bedi ho nkomo yi. Okay. That is submucosal fibroid. Ye mpia de aka ni nyina wu nchen. Ene ni ma no de no ho nkomo hia me pa. Sa fibroid no baby a eda no. Eye awode ne da ho sa no. Wall no inside. Awode ni wall no inside. Wall no inside. Okay. And the baby a onyinsan a nyinsan ne beda no. Ho no enu nyi ko. And you know, akoba say u develop sa myoma no bia na sa fiber ni bia. Ya na e behave to say wa share IUD no. IUD device keto bia ye de sha oba wodiem wa bra on person nyinsan. Okay. Say IUD ni sha wodie no mu a nyinsan bia ni ho betimi ay papa ana besi ewo ho. And say emma kwan ma nyinsan bia nkoso. Okay. Na say sa fiber dia no nyi wa wodie ni mfimfin wall ni mu no. U develop no bia nyinsan bia ba e betimi asay no. That is 1. 2. Say nyinsan no mpo ba e famu ba mpo a say after say when nyinsan no say nyinsan no attach itself your friend implantation I say nyinsan no e de no ho fama wode no because say sa submucosal myoma na fiber no ho nti no e be den say nyinsan no betimi afama wode no na ada ho anyi nti omo a enya fiber na omunyinsan a na asai ananyinsan ne makora bebre na no mu 90% fiber no e submucosal fiber eni di say adwuma no na eno no say de fiber da hodo ni bia nya wa ebeyew no saa na no so beyew say de obetimi ablidi bebre no onya submucosal fiber nso abeblidi bebre ebetimi nso amwanya yaw ewo ya ase obetimi anya yaw sisi side ho after we menses kra no obetimi asan ho spotting of blood nkakra ebetimi aboa say eye kese pa ama oba ohwa sebe na nsuo efinase ba okay so betimi agu saa wabra eba na saa ya na ema na dwenye won se wanya infection bi obetimi anom infection e dra che still enko eno yo kwan bi ayefa so e treat ya ebetimi ama no nsuo na eba bebre like that no atumi ejai enti fiber ti ya submucosal fiber di ebetimi aboa wabra oba oni ukunu have sex mpo no abeye o ya yie pa wabra wasanke ye o de no ebetimi amana abeye o ya enti we ye the commonest fiber what do you call it fiber da eboa esai nyinsan anama awo hunsam ye ma din bebre no we ene the commonest fiber da etimi dis then Star Health Clinic mo hwa awo yi na so ba anwo a oba ho no ma mo ne ne to nchia ehwe na ama ne wo na se fiber no so no so obi sa wo no ma mutumi ni de see any boot for boot I say ye ni fiber expert no and say awode bia ya we ba mu no Star Health Clinic ye hokwan bi e fa so treat a enche boso me kra na wa che enti no se fiber na aboa ana submucosal fiber na ho ne na amount me nyinsan dia sa oba na ye treat e no free ho wi a nyinsan ne be very easy at the mouth okay wabra obe treat no say medin kan aka say fiber no enye moja se de na yate no nti ma expect say moja betu ulusu moja bia okay enti say na what the dro bi so ache wabra do no ma ulusu moja bebre ana bleed bebre ana yi clot bebre a yesunya we atwam ya kan wa hadada say eye wa moja na wo yi tugu enti enuma dro bi e be ma wa bleed bebre wabra ye say ye treat fiber de ama okay na eye tumor enye moja nti okwan bi e fa so treat na e be free ho a emma moja tuo bia emma moja enkorwe say me fiber be hu ye ka ba de second si ye ma na apai good na yiyi na de atotre bi so me follow page we Instagram pregnancy mom be say we yi bi say atro viewer discretion advice good nti me so na di pakrodin bo ho ba so he na enye moja debra bi ade bi say bo say no hu na de ban omo ti ana aguo bebre bi okay nti me ba mo de second na be ye me surgery na na say mo de na different
Star Health Clinic on yenye surgery. Okay. Alternative way be a you treat fiber me ko. Wa bra se kan bi anka because the entire you use that alternative method of treating fiber and say a man na enya fiber na yes surgery bebre no. Omo tai complain bebre say after surgery no two a sign grow back. Fiber no besin grow back. That is one. Okomi eko twitwa wo yi free mu nyina wi a esa fifi e besin grow back with time. Why surgery na wi no obi wo ho a obetimi bleed for some time. Obi wo ho a esan say why surgery ne baako na asen fifi na asan e wo so san ye biom enti no otimi beka se ene onyanye biom de besi bia no ensi because obi aye surgery no twice obi aye ne 3 times after also abre because nanke enim say no na ye the best way ya you betimi treat fiber the area but after surgery no esan fifi biom then kofi kono gina nkwanti ade a onha ne ho biom enti se wanya fiber na ompesa wo ye surgery ana usuro de a Star Health Clinic or alternative way bia e betimi treat fiber type bia fa number ne ma obi je number don tentem fa number we na yesi free ha yetimi abonkomo no ato aso number ne 0249 200 555 misi number no so bio 0249 200 555 very easy number. Okay. Your branches no so no obenya yen wo Kaswa branch no wo Ota City Akwele Ota City ho a odu Ota City junction apena obisa Star Health Clinic obi abecho kuma senso so ye wo kwamo ejoso kwan ni mu ho a for junction be Baptist Church no so ho a sanso na obenya yen wo sunyane yo fiapre bebi ana GN Bank wo no a doma hinkro nso so no ye doma SS locals area ho a ben Gift FM sanso na obenya yen wo Japekrom fitamu ho a e wo drobo side ho no channel so from me ho nyina number baako na e na obefre 0249 200 555 na promo no bosomi nkwawie de na yeda so wo bosomi a yedi Mother's Day mu de yes me mu ne wo no yeguso ehwe ma na wo de mu free wa bra wo mu ntia ska bia ti se promo amode ma ye ti Mother's Day de na da so rane mo hwa wo de mu free ti na se nipa ne ba bedru a mo hwa wo de ni na mo hu se bia saa fiber di bi nyini a na maso ano ntem ama no yes so ano no so yes ya 30% e wo treatment na so na se enura amode ne beto so ne hwa mbahwe ne nyina no mbesa atebo ni mu 30% free so ti mo behwe na ka ne ye be 100 cedis a 70 cedis oh wow and you know because awode na mo oba ye oba anya awode a nka oba ne be ma difference bi enim and se ye di Mother's Day ne ye kai made a se sabre ne hia se ye boa omo na diama oba ne ba yo NCP ni ade no ya boa so we free ho amom na omo atimi ade omo ho enti hye so ebre ho yes sorry no am say mama nchia me mama we o me nanampo nana ekua santewa okay busunya adonten hema no okay o program yi pa okay mama nchia na anopai am say yes sorry number 90249 200 555 your branches no Kaswa obenya ye wo ho Kumasi obenya ye Sunyane Doma ena drobo ye da sepa ebusiane as Star Health Clinic enkomo twetwe no ano no nana ye nyina ye chia wate ye da mo asese mo doye na mokoso ahwe ye nti number no de go screen so wetumi afana wa Freddock na o Fred no a woni de kasa wi obekire baby e ben wo no na wako na yaresa no wonsa akabi e mayare de ehwa na fafa wate na sientuma ebuso yensanko na yenhwe wo mo edi wo mo awoda no ensu ebiem Vera Ohima Akrofi edi da woda so ba multimedia ha se ya Sempa FM so for Akrofi ye ne ba eno no enti Vera ye be show happy birthday na yenka se producer extraordinaire director ba ko pe Sandra Sena Akakpo ede enupa ho asem na ye beka ewa ha doc mache mejoso na de wa ba na de meni wadi ahia ya meet one on one na de mi amani muni ahwe wache na de wapie me wa ha
Yesi kusi empiawe anas we pie ne de wo de ade emu oduro na na. Enya nkura agro. Doc, ene de na mo de mai. Enya nkura agro se ebeya Ghana obia ho beto no ene oma etieye ene oma etimi nya omomre ese omomre sebe enwo se enye se bi omu ni bibiye etimi tena Adom TV ho ehwe entina ya banzo se yeso yede nimdie ne enuoma achade anyankopon tiasefo ndi amaye no ba beboa amomon nso no obi wo no ma ne gidie nyina hye Adom wati ase enti ni TV ne da eye aha nso no obenya ne moa ne bibia e afiri so wati ne mekira ase enti na yaba no enti yaba ote Dr. Sharp dia na asem kase Ghana anum nipa dodo na anim Dr. Sharp ote de mecho na mama nkyira wade me ma duro bia meka ho asem bia no me ma ho guarantee wati ase se wode yade ba me ono na me yema na anye ya me du sika maw me sa ma 150 million cedis eka ho on san fra adomfo wati ase sa de te obi ono ma nipa dada na che watu anamo ohun onye nimpo se aduro bi ye adwuma but aduro ye adwuma minura memedi ye adwuma no eye me nanamo na kire me wobro ahafo enkransa yefre ene kranka ache minim no pa menye yade amane mfeli se wati ase West Africa Heba Award yi omoye no 18th March me ba cho meja baso body kese pa TV benum asho won se nena me ba anum na ma me papa yade bie no numa aya chronic a yentimi nye wate ne mecho anase obidi ne yade bebe on mo se afel anya adwuma ebi nyansi da e wo Ghana no for 6 years be to 7 years record no yade a mitimi ye no bia tio wo ye dansefo se me yade ayaresam obi na anya ya mane mfra wo line no so ofra mema o mema be 500 million wa yade no wo guarantee a me de ma won so no so obi efre yade a mesimeti maye no se obi frɛ se ebia me yema no waba me hono me yema na anye ya wo mema 500 million 50,000 Ghana cedis sani pakro no medini sika be ma no mesia ma no 15,000 Ghana cedis na sanchi akase a wo no obi anim Ghana no obi anim se wonte enka dade a uhu ye se wate ne mecho na se sa na tie ni nyame ade amayeni mesa cancer ekọ obi de cancer born na anye ya oba gini sika omna ma gini sika na da ati misi mabuno sabi kwase abuo no mama na faka aba eno no aye wo ho ye 15,000 Ghana cedis da so ode ne cancer aba no ode ne cancer aba na mantimi anya enyo only cancer enyo only cancer ye wo records anu odin e wo Ghana ha wote na mecho ya de bi okura mpa yetimi ya kire ye de atoso se ye ma obi eye chronic kase pa ye ma obi na bia anye ya agipi no nchi anto 10 years me pa cho be ye nya bi wote na mecho yesa cancer diabetes me ma diabetes aduro na ya ne ya memu odi asikire awe na maduro nkire hwe ye ma aduro a ye ma odi aduane bia because of yade ntie tuawo mesa hole in heart maneko kidney problem liver problem asthma stroke condemn one ni nyina no mesa na anye ya condemn one na botre mama de wabubugu ho agese ye soa no ye soa na otifi chemu ya Ghana ya sabebre obi anim yo Dr. Sharp de Demon Chaser obi anim ya won saba wo krom no doso but obi ani TV a oye de ben ohwe na me no Adom FM de me kasa o Tuesday anwumre be 11 FM but tell no de me ba so ana ye program mani ayi temam me chia temane from to brenso me chia o me sa de tie na se heba yi de on se enna me tena se manya mre me start ye na che nkam pese me ba na che but enna manya mre what na me chance me ye hepatitis bia me ye hepatitis A B C ni bia me ye mawa ebeko kura asthma liver problem cancer
diabetes, whole in heart, kidney problem. Award here, award crowd this you know mommy the most promised fertility of the year. Okay. I mean on the mommy. Okay. In West Africa, and yet Ghana. So what you say? Better meet so. 2020. What's in it? And yeah, no kwa no yeah. Wow. Me ye HIV manako. Ose. Is me ye is mobi na nkwa. Mpanyimfo anim. Eda so ewo social media say me ye obi the HIV AIDS ba no na me ye man na nkwa. Me man 150 million. On San Francisco, me 500 million. Mesan agi pinin san chim to 10 years. What in the metronas? And down bebre microphone me. Sharp Dr. Sharp dear, obi anim. Say what in the metronas? HIV yeah, Ghana AIDS Commission bo the wure. When you dia enye wiye no. Me pa chon ye ma sakura be 6 years na betima bro be ye 40 be ye 9,000. Be 6 years in Ghana. Ebe bro. But one say eno no mo mfa nka we no what ya say ha ayifo no obi anim chap de be ba che o obi anim sane ye nuro ne adwumadi tie obi hwe ye ye opesu ohun fi se fa he no obi hwe wo be hu obi hwehwe me a me o ka so a first baby na me o ma move afiri ho me o ka so a ofuro ka so aka e bia ofuro ka so aka si o ka so overhead na se nu akase o petaxia eko new market ofro trotro e wo ho ofro taxi ni nyina abo na yepe oso petaxia eko new market okay na wakase ubesi wo ADB bank agric development bank what ya say kasua mekom kwan na so kasua mekom eye ba akope kasua mekom ne ye ba akope ufaka na osi wo overhead na sia ana otika num kura na ebia obefa mekom side ya no aka kire so obesi wo ADB bank usu ADB bank ho no ma usi wo no se ya ukọ anim ka kra bia onsa right ho ubehun se kwan bi da ho ofru ukọ ka kra bi utra be 1 2 be 3 house a ubehun se fitting shop bi ho many fitafo na bo e share wo what ya say ana obi so mo se ukọ Dr. Sharp no ma obi abekiro ye nya amran sisi sandboard no ye de edwumade ye yinti no ya no obi animo aduane kora de sandboard ni ho aduane ya de sandboard every day bia so me ye adwuma sisi a me fia no me kwotena se ye adwuma enti obi wo no ma oyare watina bre this is the time wa hwa adum mfaso betimanya wa Adom TV so eni se wonya Dr. Sharp a watene nka wode ne yade no ba na mebo obi abodam nso a obi madness me the only 7 minutes pen the cure madness o 7 minutes Dr. Sharp na abotre obi this year what to change na mabontia omomo ne mrewo wa bodam ebi mu apolice for krampo timi hankofo ba 7 minutes ye bete no eno ba okita osika what ya say 7 minutes nkura aya enu what ya say me wa aban bi wo me na na kire me haban e obuna hafo nkura nsan ye free what ya say ache enya me haba na enya nnade sa na tie fa number na maye na said ya wokan say usi overhead na Africa eko new market na usi ubesi wo ADB bank obi kura si ADB ho wo pe number na frɛ wo on frɛ number bɛyi eno no wo hwɛ TV na anim de na eno na wo ho no me sanso aboba ama obi ho no ma na na ni no so kura da so ye no wisi kakra eno so ye te eno no ye numbers ne ye mienu 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 baako so ye 050 5 5 4 19 96 Mrs. Subiem 050 5 5 4 19
96 Dr. Sharp there on fire there man honum enu ho ana me say yade bi amaboso bia obi de pa ne ye na anye amfre atontia na se wasa ya be man 150 na magina ma age aman wo na wo di cha me se me ma 500 million ana onya bia ampe o me pepa me da se pa bu so na se onya ba kumponsu da Dr. Sharp no wasi kan de atontia na wagina duro di no enya de se wubenya ba kokora busuan ye da se pa se wo kan ye ho na ye twetwe nkomo na me sorry na me kɔ no de na Catherine Texan ese na ye ne kunu a birthday na ne kunu din de Mr. Bernard Anansi oye adwuma e wo Farmer Limited ye Waterma branch wo se one ne ma wife Catherine afa ne ma Stephanie and Steven omunyina se omodo Mr. Bernard Anansi happy birthday to you oye ardent listener of Adom 106.3 and I want to say some of the busia me kai wo se wo hia me ya frame anoche wa ba adwa se wa na me ko esure na se man kran so SHS dwumade na e ba so 20th no me baby ye nyina ye gina munti no e bra no so e ba be ka mansek fo ho achechefo na afi Miss Mansek e be koso ni award ni nyina no ye ba be gina mo man kran so na bibia ye kama ye da mo ase ye do mo happy birthday to mo a mudi me birthday nyina me ko na me ko de kai se o ma here kwabena sante ba betina se na mpense mu atwa so anoche wa ba makra yaba mu nyina mache assalamu alaikum so bia ho ye de ye da yamiase esuna hyase ese gugu ye de be gira fankrofo de be hu efi e we gata sahodo mu na asa akutwi afa amanfo so na asa ye japade nyame ne ho afofi a asa kunipa aka ho nyame hye de ne ho embo bampacho omo mo hwe traffic lights wo enkran krodwem sistem moda kra moda senkra traffic light yakwa se ECG fo adwuma no esuo wo so kakra bia na eko off in fact o checki friends UPS junction traffic light e ko besa boso miensa ntem ne nya adwuma ko bayard kwashima traffic light enya adwuma adai hanu ko to wo kromu a street light so na nya adwuma yi enso ye light bill amde ma atwia no street light nso wom tesa mu je sika di kwa apani ye ko te me chia so ho ye ufa kroma najo ufa kroma wia traffic light ne nya adwuma street light nso na dunjumui yesramo anu ya den ya nhwi ya se me betimi akofa de aba no enya de ketua especially even N1 se Benjamin da ko so atrase agwasi o ma yin kwa brasante na ho ye me ho ye na so ye ya boko asemidi kan se oba bia da na matedi me se mitiro de ba wa na mi aka zakra no me ko kira de o kase no ho nsem so eda o table so ti bibi edu sabri amaya alert di menye ize nya wo wase akofa regional minister abem ni one ehwese won be see traffic light ni street lights ni na ahomte sure o fa sa mia se buy ni sa mia o don you're asking yourself say ade adwumako bi ani wa or you in charge specifically for street lights and traffic lights na because if you are come 3 months if you want ma car the aboma bu na from traffic light so UPS junction 3 months ni de bia wi akataba for the police for the moment direct ha adwene na me anim ni so regional minister I think you need to coordinate with all the agencies they are supposed to do what we are talking about this morning now yen hwe na entimin ko yima because there yakra na bi wa asefem se obuna aso green na traffic light ni da form nti wo driver no one for ni ankohwe form wa who the traffic light aso ibi so abu atagatem a driver chese bibi basabi already yakwante mpozo kwa de nkan wasem esutum ba nkran capital na ankasa esa be yetum ka ho de a esututo bre ne SS it's a big problem for us nti mesre se yenhwe yi
na yenso aboapayom yentie boapayom ya dana nso fru poli sanka ne cables no no ni na ya cables ya me ani nso ada ha nso bi tu anamon bi ensem fata kasa the nearest police station mobilize people ask questions yes ana bibi e be hwa etwe say regional minister and those agencies into the bedi juma ya hwe de bia the 6 bed and 9 no be dem fufu ada ne kwae so me sre kwasi aka no pay in kind the traffic lights ni be one ma I just say you don't know how to go about it again mesre say the needed authorities no and ye ni be kwa kosan the regional minister say omwa na on coordinate na omuntimi ntu na mon quickly na sa how we nyina no intimi influence because untimi ntua street light hoka na be wi akire street lights na wutua hoka na bebia isu bebia the capital city no bebia isu Achimota forest so 2 days na edumbe 21 days na about 2 days 1 day na sa kobe 91 days etno be do ebo na nisi ase adam you na ana e camera na dia hye ebo na na sa dum no ha adwene enti ha adwene pa enti akwasi misro me matana meeting say we na all dey bad here say me watom kakra and all the practical wo adwuma kase ye oh I see wo adwuma kase ye na okay me story na da hanom no one dead. 17 buried under Kevin Galamsey pit. Around 7 dead. Okay. The Pauson and a Galamsey. Is it that 17, 3 days ago. Ghana here. Brave not. And are we still practicing an illegality in terms of money? Oh man. Ekosu. Yeah. Ekosu no. You say ekosu ye ne fianfian. Na Dream Not MC na Adam TV no pain. My online report 7 dead, 17 buried under Kevin Galamsey pit at Brave Not. Asem we see here na me tie Joy 99.7 FM. Na me tie say omoni na Adam TV on na ye abanam sini e wo Brave Not edi kom. Wo see wonim da sesa ba bia amana bugu nkra Galamsey ho. Oso wonim da wo. Me ma source atso ba bia o ka asem no. Live interview ewia kataban. Osi onim da. Se ba bia yesi amana buagu amani pa son afrimu enipa du son akosha amana se no. Onim da se Galamsey wo ho. Etule bi na ho ka obi su do ne asi abampan fo so ya Galamsey o sa bia onum almost 1 year eni almost 1 year afi ba ko etemi within 8 months to 1 year ni ay Galamsey o sa pom wono o man amna man fo ko ka mu no so kika light post miesa ebomu a ene tete na epe amna man fo ko bu ka mu no. But MC at Brave Not say onimu da. Enya me nwanwa. Ese president na do dan kwakufa do baaye second term asan members to abeti awo. Na nkrofo bi interesting ti ye push you mama pedisa do ba biem. Ana di nkunim. It is so catch them say onimu da within your vicinity. As MC, wonimu da esa man for Galamsey won man na menim de enti ato wan mo ye den. O ye den. Bremu na ofu mpokura na hunu su na Ghana nyina. Emi akufo de wo bre. O bremu na ofu ya sebia nya sebia bru, sebia kronto. Me kasa medunso atwa kwahia. Wonim kronim. Na betimi ha Ghana nyina so. Mampani. These are the kind of people I would do mama yen to manage our local governance. Need the answer to office no so conditions in so. Akunyo otinye ni sika na de 20 otwa no frede sa. Se sini fa so na ebo no because of fresh secretary be yeti di aba no it won come ba bia. Because the year Galamsey was abia na amna bugu no 8 months to 1 year ni MC to akate say onimu dasa ba for Galamsey ho. Onye hwe. Na
kama pani na na dan kwakufa do etie ne asemi members na eka ye ene ne to reject wa eka wonya MC biem such an incompetent person tiakunya so ye MC tiakunya so ye MC oka sabi tani hanta kasa so a esa wo so pra esa time man pani na na dan kwakufa do and now no be a MC or sentimental. Who MC way? So secret wo mama catch your penny. Galam say ya echo so our brave not on the movie. MC your brave not. Galam say ya echo so on the movie na no kwa. Beko na mind for so. Mami mo otu 4 or 2 ababio. And no so what the 2 dwa. Ewo asantiment wa bra na ye paw green Ghana eho dwumadie na wi ama ka asem de asem ahemfo ye te brem no ene portable yentie aso 242 dwa enra ne bi. It is very sad that despite the several measures government has been putting in place to curb this menace, illegal logging and illegal mining continue to pose a threat to our forests. It means that government cannot do it alone. We must all get involved and support government to come to grips with these matters. My chiefs know that I've been speaking about this, and I'm not happy with chiefs in Amansia area where Galamsey has taken over the land, and I say to them that if you sit there and you claim that you don't know what is happening, then you are not fit to be a chief over there. So these are matters that we are going to take it up again. And I don't care whose goals it is, because we have to enforce it. And I have to start with my chiefs first, and then government has to deal with the other ones. We all have to take matters seriously to be able to bring this to a closure, because I cannot accept that. I'm going to take a drive around those areas, in the Amansia to Manson Kwanta area and all those things to see. I've gotten reports about what is happening, and I'm going to do that. And if I finish with that, all the chiefs around that area may have to answer as to why that has happened. Tio, what else what you for kind or say? Say, oh, you're hinning. Now what you near Galamsi was assassins, not say, oh, that you don't qualify to be a chief. Tio, too full. And the president could say, bring up MC, so one pamna, that's all for Galamsi, so I'm telling you. Now what that Ghana for in the fight against Galamsey? So one pump bring up MC now. Tell 2 first one kind or say, oh, you're hinting. Now what you want to assassin show? Yeah, to Galamsey. Now see winning what? You don't deserve to be a chief. How much more MC? Yeah, what police for? I shall say. Or anybody let me command the police and MC be command the police. Or anybody in your district, ask yourself. MC abandon MC no, and you teach them my bamboko, you also have him. Or 2 4 see and then Amansia Galamsey at one I can tell so, and to one to the tell I call my cock, or he now do one no, or no be cut. Now blame not MC to a catch yourself, or news a Galamsey, echo so the bottom, baby especially. I'm not buku yen, not such one. Ah, a mistake for the Quapeso. But don't you say you for the person, but build what Cassas much again and Ibia. Say your president now, not Cocufado. Now, person as some say, Ebesia, some penny organ of play, I must have see. Yabiam come a cat or say, whom you have fit President Kufodo do. President Kufodo, whom you have fit President Kufodo too much. Whom you have finna do. Because unadu akunya esi press. Esa Galamsey kuno wo de beko, but who MC say o power no, they are the people behind it. Number 1 you blame not MC. Now when nim kwa enwase. So we did a live radio so ka say me nim kwa say ye Galamsey kro hono. Hey! Oda so office. Because answer a so more honor no, I know they man penny to me and the hurry. And the Kufa Bejao, no, some can't take a force, young Galamsey, Yatom.
Hypocrite. President Adako, we are challenging you. If you are a man, sack him. If indeed you want to fight Galamsey, sack your MC. For blame not. You're branding rhetorics, no? Kasana dos no do. Kasana dos no President Kufado. We are not here for ye riska, ye gum. Within 2 years, I plenty about 30 million in Yasena ye. Galamsey self for fetch yes, I could tell why you're not touch to. Now, President Savage, I am fighting Galamsey. I am fighting. What are you fighting? President Kufado. What are you fighting? Rather, your people are using Galamsey to enrich themselves. Your people, President. Your people, on Crawford, age na Galamsey so, and ya your muye. Now, I'm for what blame not in Potemo. Medim Hoyao. Medim Hoyao. And it's so sad. It's so sad and shameful and mindful. Yeah, more on them. Na motiko na amanfo ye Galamsey o masaso na ne sa kra twam nsum ye say yes anko from ye Galamsey die e ho me ye wado uko beku o et please for say ye ne ntimi ko onum say ye ne ntimi ko onum say o hina o dis asase ne mankofo ni ai TV radi suma kuma o se echu o hin ko na dis asase manko o se echu o hin ko na dis asase ne ma ekofo me ye Galamsey o se echu wo ye mampofo I'm telling you nana or you know what blame not ya this assassin man conforno eko yes Galamsey or see a chum. You too flat you don't deserve to be a chief. We are brought for the door. We are brought for the door. You are part of our problem. Some of the chiefs. You are part of the challenger or man able through. Are they? Because ahina kwese enipa kakra bi e na chusi me da bia meka ahia bi chieftains go say twam ahia bi chieftains go say twam because ko fia kwa kwese ye de eni apa ye e go de tuasu aba ye de be disu akọ be semewu e de bia na be e na asase ne ye de ho de asase ma o na ho de asase ma o ana ohini free ni penu wo twa asase ma Galamsey fo e na ahemfo mienu eseko e wo ho munyai na muyai mambofo munyai mambofo o hina ho de sasase ne mankofo no koye Galamsey yam si ene abuagu mo brem not no wo ye mambofo you don't deserve to be a chief o hina wo nam no kasana na wo ozo ni maguase ka say na abedi baby o tifie bi say ya na abedi ade yes kapeti sebi ni peni akoton sikapeti ni panda seni eni ahoto asetina wotem na de mguase makotwa asase de ama ayonko se of me tu Galamsey a police fu amu ankoko nadmofo ne mu amukọ ba bia ye ko yi amanfo free ayesa Galamsey pet mpacho mo yi omlo mo e am ko hospital ba ya omo yi omo no am ko hinfa omo because up to now I can say omo e so bu ka me na ye yi omo no ye hu ba akukuro ba omo pra ye se no ba ko hospital but ye hu ba hospital kura no go ye o omo hey omo ga na edio the way ye nyina sem nya atom ahye ye ma ye di sem ya sem sia na he ya kwan wa ho saa na ya so ye se di bone no mesi omo eso mo kam na no foko bo am ye yom no on wai sem sia dem go hospital bay because ye me say sa police for no obi kwato tutuo na ni pa kro pra na ye che kwato hospital ba police for jana ho because when the paboni into say jano na no to ne ni ko jina seribia obi e Galamsey bu Ghana mamara so se ni pa na pra da kwato hospital all way and the police for go boss anko for no by hospital no and the police for anko boss anko for no by e hospital no
to make sure someone to mo a ye ko ko jaga na amamra no bonye sa tiam kapaja ku fado oglam say fight no gradually ya be ka say kasa bi keke na oka because when you break pass over here there are certain decisions you want my hard I need to take to keep that menace and yes say man pani or fight no o man say bi aboko bi em there well kwasi mama na ase sa eno anu waka no say ekun ese ekun atia eye keta hye ne eye say keta hye former goodie etu a ense na emfata esre ya na enunu ye ho na esre because ahombrase ma ye hia mpo se oti kokoso beje bre na onu mo ni bre ye ni ma ho se no no asa be drive through na obi say o ye hene o ye mensin cratcher cratch ufri manso ufri Ghana bia etu former goodie o na obi a se onti se dogo bi ni aba ade ye bankra be free Duka ene eru agina po ansa na ye hu se na ekoso da ye nyina nya na nkosai se oti ba bia oti ai tu former goodie so yo hene o yo mamba pa o ye mensin cratch o ye obi a odimu ho o si de ekoso bia o ho no nyina fa former goodie ye tu ni kwambo ne so no onya awe unim de ekoso unti unhuye unkinkan ye well ye nya ni sa na nko because ya nu sa pempenso na am ya nti ase se eye yen ya sudie entimi nkoye won etinkra sudie yeah entimi nkoye Duka sudie ye Duka de ye na sutire a ana ntempa ye hwe nim so beko tu ana mo ese fata ba ye Duka na ye agina po no omo wa sudie ba omo ntimi nkover the whole Ghana meko a wo ye ohini a wote wo ye kuruba a wote ho wo ye assemblyman a wo wo ye opinion leader mensin cratch ye wo security board nso ho kama Idi your Rexec, your Dice, can I go see the bio? Yo, ebuyo. Eti sa promo no mo ko ba nyina no. I go see no mo yo Rexec, Dice, BNI, NIB, NIB. Intelligence officers how do mo ko ba nyina no. Ye de my and yen to one among and I kana ya na ye ntina ye hu solution bia na na. Go be kom no or he need to be. Central need to, ready need to DC to, eti problem solve na nkasa no. Ya ntia se eye na se solve there de bia da kwasi ni nuanom ne me ye betena ye be kwan because esre pass e former gudi ayetu a yentu no kwan a se fata so ayetu no Ghana ha ya yentimi nko sa ntokwa no yeah na kwasi we de mampo de mo se e baba ho kwa da agima regulators e na no kra o kina be bossa video no otumfo hene nana yeah so before so otumfo be kasa enura no hene nana ene semtwefo di nkomo amo akasa asem se ayemfo ni bia wa santimantima ma ekono ye de am otumfo eno mo jame ye di nema bebre e so bada ayemfo no so krom ne ye sa galam se we exactly amo obo mampo hina ba so eso otimdi ne nasi form se the papa mo se nye papa mu o to se be correct error se wo gal mine ho no on pay mine nkoso ne krom ayemfo ni bia transform because who can say enye otumfo ne sei ene bi na kan there's otumfo be jani brain nyina na wasade akwakochesi amanse Oma mamenya mana say the most pe mo de mbeko fana okay all right so ye ba ye ko fana well ya saba ya damu ina wasi ya pilot ide ne landlady wa here we ina dubu ntiene ya wada people's forum we see the PR say achoko bibia kama de na kwam ya de ko fa na ya de ko enche bia na ya ko din komo kama but ma enchia odc no ono din kita ono Brem North na enchia ASP Edmond Ejekum na enchia Brem North for nyina you know mabu no mo timika se ya na yes yanchi omo nyina bibia kama ye beba back na ye be disa Brem North in communi and ye the yi so atutu yi for now there ye ko fa na
agosi se asempa ya krado ababi ogina bi akwai na yenu de ekoso ene eye yawada yase ahia bio obehwa me gina koduom na obebisa sanye bia me ko eposo akwakoche nam entisa ne anim senka baby ama be gina ide apofo ne wo ha amokọ poso ko yi namba edi bi sho mabusua eton bi nemum me kaipa se January bosumia yesi mu exactly 24th afimu ada school nkola nwoche omo fi school eba nsuo efomo yayaya na ke nim se de esi afi infitiase no ebi NCBO I can't say that na ye wo May exactly a week ago last week Wednesday and ankola mako nkron amuso mu fi school eba fofie antwata mejina ha aha eye fanafa na fanafa na oba fana na oba enkran kasa mu a ekyere se nsuano and intina vigilance nsuano no fana no Waga South Municipality in the Greater Accra region. The People's Forum and ya Debro Efiha live. Medini kwesi asempa Adom FM, Adom TV. Yamin chade ye baye ye kroketwa bi na obehwe omodan a omodem efe. Obi beka se dan we me ba me ne omo twetwe nkomo no mo se dan we bibia bi wom air condition. Now the small community na wa ha no aha ne nuanom makomako nkron efi omoko school ansana arehosem no esiye yebebo awrem ne ahwe ne anetimamufo wa ha so atwetwe nkomo na afi omo hawo omatumi e de ato yanim yenko ne yenhwe said the community no etie abusi afeni eba be ra community na wo hwe mensa benkum mensa nifa so a obehu e brand fefe kama aha ene edan a omo otasi ewo wo hwe mensa nifa so a kama fefe na de de wo me say dan ni bi wo ho se enyu a na mo de rubber e de atoso se de be ya nsuo entumi nkom na me bi se omo se anyem bia aden na ebre na fe rubber omo se o ebre na eba ne sa na ye nya bia ye de rubber e support ya etumi na be bia temamu fite no ye ne omo embe twetwe enkomo yaba yeshia emrantie bebre na emrantie no omo wompoano obedu ebi mu anima ya bosse na otimo se brishi abo areho ene wo fana ekrom haga South Municipality yendi kan bonra apatana se omode ma yakwa aba na fe ye ne empanifo entwetwe enkomo papa me pacho good morning morning bibi aboko dia boko do ba dia pacho frose afa Victor Ayekple pacho what's na hand face any fia dia mi atogbi ono nya fia vaji mi afofo mi va no ta o va fia 1969 ike mi atogbi over ta yo va fia afio vaji mi adada o ta cha fia year chaponto al mi la ngogbara aka chapo va rupo la mi ta fia ji mi va la fia chapo tata un va ta mi va po mi va je a cha to chu do mi la mi ale la ka fia mi va je akpo ya ka la fia togodo ta fia mi va gere togodo poji ta mi va gere togodo kwa ni okay mi po ba la fine na mi ai ke mi no do mo chu no fia no do amada ko edoka mi wona la fia mi klonaro well, I was the opportunity so my abakosem kakra or say 1969 and omuna nanom eba chichiri crowway na omuna nanom chichiri krono nanka edikan eben epono and so nam say epono yiri etumi ba epia omunyina aba begu ha me bisa say ejuma poti na omoye say ahade omoye apofo omokoposo na makwa akochinam omo ha no ensai we de nchechemu na ode ma yese de be ya fana krono ye beti ase mame ne eja we nkasa eja mpacho se frose bacho frame Christian Fiadu bacho se Christian Fiadu e bacho so ye dewa mpacho me ye pujuma na mi ba hanu ayese afi baku 20 nti ye brewa hanu bebia ye wonu enya
ho na ye was isia pono yiri ye sa na ye be du hanum na ye wo nsu mienu finfina nti se sunu taya etumi yi ye nyina ene ye ba mu na so nyame yeni be bia ye be sinti na ye wo hanum nti se nsuo no eyiri na ba ha na efa mo dan a ehfa na ya mo kɔhye taya e ko side hanum se bibi wo ho no ye ko chokumi na no ko ya na ye ba hanum I'm saying the People's Forum live here, the FIFA bro, our South Municipality, within the question sempa, Adom FM, Adom TV, joining on Facebook, na afe share community, no, said ye city here, mensa kapeni bako wa eja, me bacho good morning. Morning, me dakwa. Me da ko happen in la fia. Oh, me la via, me ko ina probla adek plovo, probla adek ple adek boge. Me no fia. Abale ngogbo to gble na mia fufu e no fia do ngoklet mia to bi o we la fia dari alaba fia tsan mia ple do to we nui alaba chapu bo furere na ma anabe o katan o wa gble do ri ko jo alaba mia o ke la fia rashi tsan me fia mielo abana mo gble na mia le to mia le kwata poyi fi chapu ba re mia fi mi ba khofia e wa na fia mi ba laji alaba fia mia le fia chapu ka ba fam kokoko arumia kuta pare ikabe onyete fa adamiaji amarova fi ami mi gbe na o motan woni alaba lokoglo ni ko jona alaba mi ku te pare la pa igoma ne ba ma robo ko na mi fa na to kata mi yireji nyata yireji anyu fine alaba ya bi was ku yi plus ku ko plan mu gaza plan mu tutura fma adamiaji la fma goma ya ta bo ba fam kokoko da mi ku ram na jiru do be okpere mi am Medaku consider ivaya na no afia fe mi avio ocho school bona achivachowa mieli amaba meli alaba mi toto yegbo kada mi toto yegbo via mi va nonyi na mi gbo na mi va no popo na mi aro ke fu no kota wo alaba koliari mi kata mi shido ya fma nyata po yele mababa be de vio chitom alaba mi va lawo akula ire kolebuye ko nana mo va joy man devia onto no do akuma manya wo nto we devia de kuo ama kuo machiu nyata pa machiu awia odo abo malolo awia to no okumeta awo agba ogba na ma ko no yina onto ko garara fu mayina alaba devia no okuma nchoma oye okuga ogara bo masugbo ikebe o hembe o lankura nu amarka mala famaro danguni o aroko tawada to ko ba che kingara wo mako ko waito awre vita matala wora magbangbio ko ala mai bala mai kaka ko unma ko wo iko awo bacho le yo kato waito inya bubula obu nchoma Aramusia ayara hosem afeni eduso na ochreyen se enanu kuada ekwan e fa so a yankole yenuanom ehwe mo nkwa ewo nsuo nem well mensa yes eja mbache e frozen bache e frame Seviate mbache so watna han fie sen ufani ma yuega okay ufana wiem ni ye bia na ka ese HFU wona ni melanche mi na bia ne ma ni wo yo mi bia ne ma ene yo ton dani oba she bia ne agbene ma eta wo yo mo ni wo papa yu aka she wo she pon ni yo je ko ni water o na ka she pon le water o lele no ni je ma mi light be nuhumbe wo water o ele mo mi ko ni wa enye hele awo no ni water o ji pipe kemi ko ni wo hu o gbe ke bia ya agbene o emba na mi bia na ke wa charge phone pia le wa fast be ke bia school ya ke no fia no fe e hani won pin wa won pa ma fa ko ni won na no ko e mam la te pe mi ni yo bia be la te mi hian wa le ni won ta le la gbo na ke ko ni wo ke gbe ke bia ya school gbe na abusia watchrem ebeka se mo amoten cry no
and the mobeti asia but kakra farm asum no na ochim or hawa omo fam wa ha and they said the ensuo no to a esifa ha obona fe nkola ne school kom se nkola ebetwa epono akwa abada bia eyade a ha dwen ye pa mam ne opani ba ko so nkasa chema the frozen. My name is Desmond. Your name is Desmond? Yeah. So how long have you lived here? Oh, for no lighting, 10 years, but I normally used to go home. And how we are suffering here is too much. At times I ask myself, are we not Ghanaian? You know, it's very so painful. We are living here without water, without school, without hospital, without nothing. You know, it's very so sad. And right now, I think the government should help us to get out and land. And I think we should move here because what is happening now is very so risky, you know. So we need the help from the government right now. So we are talking. Because you can see a whole village. We don't even have light. Even come up pipe, we don't even have pipe here. You know, we don't even have anything here. You can see, but when it's time for election, you see people will be coming here, be jobbing us, take our leaders, just find some 50 cities, 100 cities for them, then they begin pushing us, we should go and vote for them, you know. And after the voting, we will see them again. Unless election time before they'll be back here again. So right now, I think we need, if the government wants to help us, I think we need a light, we need a school, we need a hospital. You can see there's no clinic here. We don't even have a clinic here, you know. So we are very so tired here. So I'm still asking, are we Ghanaian? Like, I want to know, are we Ghanaian? Yeah, that is my question from the government. So where's the nearest hospital from here? I think Chokome. If it's Chokome, you don't even get it. Unless, how they call it, Botiano, at where Methodist School, I think those area, or Old Barrier side. Or you can go to Donsoman. You can see the distance. And how do you transport the people? We use our canoe. We try our best to use our canoes to transport them. Yasamo, let's also Nitia where Monocania Munibi Sio, or Munibi, clinic or cry biniha, Mamiba Hunkola Brewaha, Adibaqua Mebisa, and she said, Banny said, a walker or bar, or Muya Dane, and a Mutumi Edeneko, nearest hospital, Mano Ewo. Mami who chairman bacho boko dia boko moroku nya fogbo ma dodoga okay moroku to fogbo moroku clinic mele mi asila afia moroku nya tabe konji amalio okay ana konji mele wa mapobe nyonu ojivi la fiza aleke mi wone no nyebe nyongu fufu o na vijiga la afia mi ko na hu mi to na toji close ama na nye zame ya mi ko na ko ina la bodu ma afia moji na virio yomo jina video mi kona hucho ya mi kuna na mi ro moja mi ba kona tezi api kono ina konje babele nye ba aziza ke ga ba buru mi anwo pia ya ma ga ba nyu kura mi ba la tobodomi atobodomi la aziza ba nyi ko katana mi bo nyana kamali mi ga wogo kama mi ko hu na mi abi oje do mi ko hu kuna ko ina ngodo amala mi ashio kaza amala mi agbo chi amala mi agbo leta amala mi agbo gaka mi jagba ba kuna chile plaku aro chokome mi kone de na galan ma akone ba adu mi apiba no zaza ta mi ba mi alan kura kama una mi azo awuyo mi ko choto po anya agba bibla bia fumala mi asio ifla na mi abio na school bia mi ga ko ga klovu akoye ave dawu abu piaro mi de ne tete gana akokoye ta nya mi galan kura una mi akpana mi Nti ba webusia ono so ne de odetudwa opache se kanea eni ha clinic eni ha mebisa ne se me ba yeso ba hu se ema dodo na awo nti se ba se awo kan bi a omoye ne se o se awo kan bi a omo de no eto kodo onum na omo de na atwansio ansa na omo akọ taxi e de akọ the nearest hospital no any ade a ha omo afei so omo ba be create krofoforo bi wa ha ache omo nsese omo hye epomienu mfimfin nti epomienu na afani nyina yiri dia na se asem na aba no me se aka ma me ba koso a mama leke na fona ma arako meleko nko de arako nko nyenye mesikwasi anti mesi meleko nuka na wona lafia nya la yi le manye ala yi ta peneni ne ko yi la lafia nya ma vadu ya ma fia ma vadu ya ma 1984
ta nyamalo le do ma fi mieva kaka mieva do nyata pa do le kaka ka chapo ma kan fi ma choko ba do chapo re do kata ta fi mieva la ava wa ba o jaja ba fi mieva da nu godo le na le ba ma ta yo ba jone ma ba chapo mi ara hu kaka ye mieva ho fi ha ba ngure kan afi mieva bali ta mieva li na ma ti gara ba ja ava na ba si za ba ngore afi anemi yesi zava ngone na ma mi pota para ka o yo bo yo nwe afia ha mo gbabo ma ga nwe ta gba ma gba mi apo ho ma kata o ro plechi mi fo mi apo nu kata kore ba chiji azon achi avava nkole apu ta swe ko ba so mi kata mi lo mi ado ku dara pu po oji ta ma opa ma nu vava yeza do zama yo ngochi afia gbia yezama yo ga ba ngo fia goji ha afi wa ba me ba po reviara tayo va jona na ma review mi te chanyi no gaba review na no nyi ko ma ga yisuku ta ma yekero chechi ya lafia ava ro suku ta mi na ba review no no suku yi mure tapa nya tapa review no yiga suku da o ku ga klabu afio yire suku no ga gbona ha do ga yiga ku afio ga va ava nya ba ava na ba ava nya ngble gara na mi la duya ma fia goji nya tapa ha duya ma nto ha ye ha foji da pa ma ba la mi asio nemi chomi katanya ira puchingu ara ita foji ba onyongu na bola puchingu na la foji banya ni moko kwachingu ma ba kwa ba ayo nya puotaro jijia ala ba nchuo na yakpai nyonwo hana yakpai kakana nyonwo loro kwiko ya figoja nchuo hana loro kwiko va ka figoja evativo tanya hanuma abanye nu ike no furam na nyesusu aso fiagojia ava zu aba mi va aba dura ka fifi adu on toro ko va zu su efi atan adu lolo gan fifi mi va zu su la fia mi va zu su la fia du on to aba zu na ma raka o ma vala mi asira du mo ama ya hana ba he na ma no viola nyigba di fike na no violon gala aba na ba nu ya kata ba jojo ma aba to raka ma o ma wota ye nu ya ba jora mi avioji mama akpeka ka da be nu ya joda mi avioji no ke tututu ejo ni ajora review ji amara kama tensi anyam kaka anyi choma akura magbaro ko miecho putagbo ka miecho putagbo ko nye pre vinyara ka haya vi omo vabuta nye vala tita ko o review magbo cho suku kado ko mietara atomu vie ko miecho ya se bobo review tito o mi amagan yo le konta ofa o cho putagbo mi ba yo bo mada kuku no tare no ho ne mi to bo mi avio tito malo kasa pu do yira fi mago janya tapa review kata o ti to ma vava maraka madogo ha fi ba no oji o form da kara to ma na tapa anya no blani nu ta maraka manya nu katututu nya ajone na ma afi review o yi na ma mama kwe ebusia we dey me born it off but say see an wa join here high Adom TV ni Adom FM the People's Forum and your defeat me mami amene ne ka say o patch say omo hawa omo wo e say the ensio agi krona fa light e bi ni ha o hwemachi a ensio to panti say ensio to sana sure monkwa last Wednesday no so what saying say ya rehosem see the buy but ade echi na wo ba ebe ko school a oba time won sunumu every say kwa okoi unnim de ebesi because there be ankolai omo twensio na makọ school na masen twensio asen aba enti ebe ya komu hia school ka community ya na tumi aboa omo ya du baby ya reho ya du baby ya be kase busuan shedin ya du baby ya be kase e momo mo ko nyina ya akọ edin si ebe som ye nuanu mo kansi onum ne yansa ka ba ko maame wa ha ya ne no e ba be twetwe nkomo mama ala koleke atondo blugba atondo blugba ba che ya frost ya fra me fortune amanu
Acho o nkola sai. Miensa. O nkola miensa. E ba cho wo maka nkola na mo film no. Acha. Na ma sha den why. Baby aye rade. O mo fra sai na ka ho. Mienu. O mo fra mienu. E ba ne sai. Emre ben na mo class o mo ko school. Acha ukwada no mo ko school. Na omu kosku eya omu kosku ne ya na ede omu kosku na ukwada no mi ameka ho na mi de mofra ne kosku nti mi nso mi ba efie no ana mi be se kompa no nti mi be du fie be se 5 mu na mofra no omu mbae nti ho na mi ana makuma tu ya na mi se mi sa mi ma mi se adentina by this time mofra ne mbae no no nso se ya mpo ehwana obi tie mu ka se mami yese mu ba na butu onsuo no mu ehwana mi di kikamu na ya mu hye efra amanfo se omu bebua yom be ehwana mi di me ka na me ekọ mi hu se nkrofo nso apia omu di mechi bebre nti ya mpa se yekodu nsuo na no no na ya raho sam mofra ne nyina omu ewo nsuo no nti na me baba ko no ye ketekete kura ani mi sister ba ko nso no se ne ba ne ye ketekete omu mienu nti mi won nsuo na chi na mi hu se omu de mofra mienu na tu oma form ba ko no omu de omu tu oma bete omu de ko ho na mi se omu fa mi twa nsuo na mi twa nsuo no nti mi ko na mi hu se na me ba no ani mi sister ba no omu de omu ko nti ho na omu de omu ko hospital na mi so mi di omu chi mi ko na mi ko hwe na ye me ba no ketu anu ani mi sister ba no nti na nka efo no omu wo nsuo ni nti yakwa pe na doctor omu si doctor ni ho ya ye bibia na abofra ba ko no dia mi dia na omu si onhome kakra na mi ka kire nurse phone so omu ye bibi na omu fa mboa omu si doctor ni ho nti omu ntumi ye hwe mfa ho nti onu na mi start esu nti anche bia na onu nsu ewuye nti ona ye fa mo fra mienu ne na yesa ya chi na ya ba mi ba no na mi be hu se mi ba ko no mo yo no so free so ni nso mo yi ni free so ni mu no mo omu buobuo mo hu ana mo du omu ko mo chi nti ho no mi su ya sa mi ni mi da ya mi hu e se ade we si ni hu bi da na omu ko school no first omu ko school na nsuo nda honum se nti omu nanti ro ti se na ye nanti akochoko meba no nti ba se 9 years ni na nsuo kasi bi ba yire ye wa hase yamanfo wo tataguani kuro bebrem nti omu ya announcement ni yeso ye tie na omu ka se omu nko bie nsuo no obabia omu bie wo first no omu se omu bie nti amambre na omu ye no satam na yese omu ti dede bia ni noise bia nti eho na obia esuro nti ya ye wo ha na nsuo na yiri ye na yeko atina empuna no na nsuo to ebu ye na ebe fa robbers ni nyama bia aye se ya pata na yina ye tina ase nti eho no ye be hu se ade no emu aye din nsuo no apese ani pu ni be ye baako nti ana mpanyimfo na omo ho no musida bi we de omo anye bibia amfa ho a ebe kum nipa e wa hase nti ho no mu di shovel ono mu ko be bia nsuo ni da sisi ono mu ko bie nsuo no omo bie ni kakra bi pese na be ya nsuo we be frim akompunim nti omo bie na ya pa nsuo ade ba chi no na nsuo ni nyina arre wa hase nti ebe ya sa no na nsuo no eka ha no nti se na nsuo ni ye no eye gidigidi na omo sida bia se omo sin nsuo no nti omo tokotoku omo nipa bebre kotoku omo tokotoku na ye koye adwuma ho ye hihye no tiegu kotoku nimu a ye di sin nsuo no ye si ye kura anu kura be ye west ma nsuo no sa bebie wo so kese nti ye bibia enye ye bia na ye gya nsuo no nti aya sa no na school master na
mufra no mo ko school no se da bi nti se onya kodro bi a omudi mufra na etwa nti onu nso be ye kodro baako na obi nso o ha onu nso o kodro di nkrofo etwa nti to de bia na papa no di mufra na etwa we mu omanya nipa oje ombetwa a ombekọ no masamba nti ya mufra na ebi mo ni se no mo ka kodro nti mo fa kodro no mo di omo nyina o masinem na omo de ko omo ba na omo amasa omo pompe na omo nyina o masamba nti Wednesday ni die na eya mi aroho ni eya mi ya ni se mi na mi di mufra ni ko nti mufra ni ta ma omo pon omo ba no omo kodro na omo fa na ye ketua nti omo nyina tina kodro ni ambacho wo ma no di sen bacho ba ko 9 years na ba ko nso okonya 2 years 9 years ni 2 years na ensu afọm no bacho na o ka se wo ma miensa bacho nti de aka na infa no oko school ofansi no so na ko school bacho nti na mo ko school wan na de o mo ko mpanyinfo ba ko bi na o di kudo no o mo di o mo twa ebi se onu no wa last year this year nti o mo se anya se o ti na fie nti ade chia ye pe obi a ojo mbetwa na o mo ba so no ma san ko fo ai ma shade wai busia ara hosem na bia bedu be show batan sino mo eya se wan kasa wode o mamie no ebe ko school na fe mra so mo ba de obetia ne se o mana aba bekem ya de ya Fana community Ga South municipality Greater Accra the People's Forum now go show Adom TV now with you Adom 106.3 FM live obetimi join you on Facebook ma pacho patsina mame wai abusia igusu yensa ka ya mame ba ko so ha ya ne no ebetwetwe enkomo pacho bibia ko de maroko miawe miavyo chichiama mala kun ko de ngonya akpane taku ko avyo nene chichiama nyara kako la ko fa nene o abo fa viva nakati tutu ejo oh ne vyo fia ko no sukwa yimala kaka majo miamitenya kama uyala jiboy kwa tenya aba nyoro miavyo sku nyekpo obojojo afi mikata mikaka yira puta ke miogbo miavyo mo gbogbo mu mikata mi ojila ha o ko de vyo sku ko o mo gbogbo mu ha mi se mi do mura ke mi ba se koko ba o yo mi ba miavyo chi achiama ye mikata mi la duchi mi mi ko ndo mi ko gbe mi afi ko to plaga gba mi agbofia kaka mi ye mi po mi avia raka ha wala fia wala gbana mi o ka to to zun kuku son oju amopo ye vro viu vada afi va chan de viu le chia maraka maro gbogbo kaka ka koko de koji e o ka to va mienu nya tonya o ra mo shia moto aka nya tonya gba magba mo pe anwoka ndoku chugaiva yo va pe la tena afi va yo mi ba yo po Victoria atipo la kaka tena ta moto nova akwi pima yo ibe family oyi ta enye mamle toma ato bi akpla nyiro korashi yo va ko ra pichao amuva na fia mi gbo no aziza uva na vote bunu mi vote na yo nya fofo kan ye mi aroto la duama ogbo ni no na kama yana yo to atotutu chi ajo iko yana yo ka kan mo ga ko jo na yo ha yo yana chi bla otuto na yo ogbo ni ba yo si kaka ka mi o vote na ogbo nya po ni po ka ogbo nya pe ko avo ohun mi ba
disait à la fille, tu n'as mis ho. A comme un vieux catan. Au dora a chiam. Merci, Balé. Well, for Mammy, I'm in a casa, ne baka home, ne buy 12 years. No patches as I done on one casa can home be, and I'm a mofrano, eco school, and son of Mobesia Copos, Akoyo Mojima. And I'm no baby do ye no, na dear Yasa, a bisa say, eh, na ya mofre, your monfee school, my your dear Necoso. And ya did the bebo mamma near saying, call a fee school eba, Mama Babe cancionum, and penny for bomb modding, ebo remo. Eyi nkolane bi eka ono ne de ade che so ansana ye hu ne ba no ye yi na ba na eno kre emro mo yi ne ba no na ni boss ohu se ne ba nie na de ba ko ye ne ya se ye beto aba politicians omo ba ha no ma ba be sro omo monto aba ma me omo ba bia so omo de omo de sre de eto omo anim se montimi nya hwe ma ye kra ye pekane a ene nsu a ye benom. But the dia koma super and kamoye maya a beboa a hospital, see a benya clinic any school. Now you're more afraid than day you know, more in chapel and co school, more sign which ya at your maba. The People's Forum, yeah, the Fifana Gasa municipality, Adom FM, Adom TV, meeting adequacy asempa. Mamem bang, me mammy we sona meneno and chiche and como. Mambacho bibia bokodi. Mambacho frose. Akos. Anti Akos. Akos Amadonu. Akos Amadonu. Amadonu. Akos Pacha wo maka omo a. Omo kansi. Pacha. O ma do sign it. Baako. Wedding fees. Mienu. Baako na ewie. Mienu baako na fi mu. Omo wedding fees. Baako ya 3.5 years. Ene baako. Ani penyu na 13 years. Omudi hina aka Kitwa no 3.5 years no ono na survive yeah number chowe Angela kasi ni penyin na survive number chowe o habi hospital at least ono dia not kudu ono meboa se e ba ne sen patu mi dia mi ni ho mi kompo anu ata na asem na esi ba dia na oba ne catch Angela no o se dia na esi Ose omu ba no ne boat na boatu ye. Na omu ye nipa sen na net team. Omu si 12. Omu ye 12 na net team. Pacho. Na e ba ne sen na boatu ye sa. Man bisano. Mu si obi omu di agro. Ntimi di mi ni ho ntimi ni se omu ye sen na boat na boatu di mi na Angela no as ono ni medware e ba ne sen no timi survive oso obi na echi no oso obi na echi no na train e fi na ne ho tesen ne ho ye o ya sure the hospital no koye den oso onum so kakra ntam so emu di ko hospital ko check in okay onum nsuo kakra ko ni mu na hospital na infa na ho minimum e penyi bako wo ha muso omu fe no so mu fa akora no bra okay nti on na de ne ko hospital no so mo kwa on be twensu ana se ka na de on be twensu asa no mo foka ko on be twensu ansa no mo foka so mo twensu na e di be how many minutes and so mo de twensu na wi patimi de won na nti mana mo fa yefuno a mo wo ha no moko wo enfa na moko you call hospital me dem call royal okay royal na wen our Gleface side ya no so wo kwa ube twansuo na twansuo asa na ko for car ene se de mo ye wa ha bi ansa na ube fi ha akọ ne de agese we twansuo ansa patron wen twansuo a wontimi nko abusia ya samo etie cross na baby I be ko bia just ye twensuo sensuo atwa ye ho nyina ahia eno ntina sensuo ne yiri a ya na ya rehopa the People's Forum Fana Gasa municipality mame kona fe mene ye papa bako enkasa me bae me hu se papa ahye ye na mom obehwe se de timemfu atwa ahia na wo hwe omani ma reho a otimu se edin
ewa number 2 good morning. Fine morning. Number 2 friend saying. Johnson Frida Amanuma. Johnson Frida Amanuma. Medasipi. The People's Forum. Number 2 there now betimi akanfa community mo how ne say. Maraku Madogba. Yo Maraku atan Dogba. Yo my brother dape nya jo nya bava sanem kata vo nya jo kunye ba tokodo mele abumla she ya ko toto ka tokhmama megbon skuyo fofo ba no bleu na mi pepe aka akula valio akula avao ba akhafone mi faru ya jira ba de gara ya mi khamu ka bongo le kemiawo nya to la fia ma ko ya rio ba khamango ado jamba ta platifia mi la fia ale mi ava mi agbo ajoji na mi ba le pare won li nyon ya ta pe mi unchi le to so go ma pe ipa agbo nyawe pe so ba fuara ka ma no nyu ko vinyoman ama tablubo ya to ma chimnam fia vinyoman tablubo ya to ma chimnam ke to biaviu ya e ki to mona viwa maton nene oho ama vou parce que a fille ka ho apova a fille como é a tomar assim nyam kitere yer kaji mo bon ti abun ya ne ba mo puwo to godo via da fun gba ai via o va ti to ma en to blebu koni ko re ko ya to godo akamaro me do ma fie ya maro mo lo na crown bo ma bu fi no grave mo na yu ma grave loji akamo na crown ba no grave mo na yu mayam ke takama aka kaya do fia o gba ba aw a chorka le yu ga school mo po me ka ku nyen to ka chete ka ku ko school gbogbo ma be idobo akama itu kumi kama gbo ma bi afana ba o wa ko revi ogbon a bo gbo wa pere ma wu nyam ko afona mi afona duo aro ba chora mi anye ba mi anna mi awureka mi ureka la duo ma fia yi ba suba manya na ko no vi to ko ko na be ko go ma furega akpa ko ba da ba nyon va ba yo se be pa unzo chu ye nye ba perungo yo la mi kata akpa ko da mi akpa bagara Everyone back to the kind nin chichi mu ane se ono so eye ne ya pass the course last Wednesday ne bae nin kola miensa ene kem no eye ne nananom na eye arehosem na ni bom so no waboto se ne nananom no ankasa ene de omo go kudo de omo cha eco school and so mo ba no fofia ntoata omo nyina afi mu na mom na semba kwa o kache community ne se enka bomu ehu hia eto da ebi mu ewo kodo and so akwala bi ko school na so kotena obi kodo mo se da bi o ma ne ntinem eyade a eha adwen pa enti ogina ha no pese oka enka bomu se omunyina enka bomu as a community se ukra kodo na hu obi ba na wo ba na wa fanatinem na de na ba se koso na wo ko na wo se wo fana na wa fanatinem the People's Forum fana mamne daddy so enkasa daddy good morning morning le kemi fon kumiele like ya pa mato o ka to fon ele nwea me da pe ani me ku enu manjo awo ha violema nye to bio lama to bu ye vio ne ni elema de ka fa na ni ho ma ba fa demo ho da no kejo ni ezo yen ba mi o fi ami la mi a fufu la fi mi va mi a to gbi o kan ji mi la fi a tuer
oh là là waru mia fofoji o ka tan wariri waru mi o miaji eno dua mafia anu ra funa mi fun roko mi noni mi fa kokuna government aba aw ni o furona mi achima na miasho karima na miagbo azizan la fia furona mi no nu ka ta glom na government aro onu no lawo akamara kama tora kamera mi afini aba zofia asasana mi ka tala gboze ya mo mi jiba o obligi atso dome aba gara po ya jinami na tototo kama ga no furana mi asugbon na magbogbo ala ba fia ko nyimi ha mi o do fa mi la fia ajeji nto fi ole ho waro mi azo nyi so azo mi ado tora ka popo ta emi va fia aso ni o ka tan fa koko na mi ba mi ya agure no na okpo mi agbo para mi o mi anchi nya o le mi ase Aga me da pe ebusion no so chire mo de course no se ne nana baako ene wom a wanya 6 years na de baako a ha no punto kakra be. Okay, ti ya da mo nyama se ya de mo call fa na the People's Forum Jumedia Adom 106.3 FM ene Adom TV aka bom ya de esomo ya wada ebia ene ne de nso ya de akwakogu no nti ya call fa na ba bia mofra omo edi emia omo ko school omo nam kwan so bate kodo so ne se kodo be muntu ya ko wi akire enkwadan enu agu ensum kwadan kono ene beto odwa se wotina nanom ewo ensiedo ewo sa briche kesia ebo oman Ghana mama fa happy birthday enko enfama Mrs Sarah Awudu. Okay, hey Abdullah Awudu video yanka say general manager and wife. Eti Mrs. Ya we show happy birthday. Nyame onhiraw. Onyo kese. O man tonko so nya odo ahofama. Ko amanso na menkodi enkomene Brem North DC Raymond Nana Adam T enkodi enkwanopa ne yedi nkomo about galamsey yakoso ewo Brem North enam so bi ma nipa nson abeto dwa so kubu aka manase amotina nan ewo ensero ora bodi suti aka mo acha na pai eba Badwam Dwumadie so mejo so boko de obo de da roma on yen kwa che ehun ye nam so ye da nyame ase so as this edema de shewo Brem North galamsey ye koso important de na wo ye ede afa ho yo mi da se mi chia etiefo nyina ene adwuma pa moye momoni adwuma moye asom oman Ghana na obisa me se galamsey a kono de na meye afa ho a me wo ne ma be mienu miensa bi a meka ho asem. Okay. Na didi kan tedi di kan madam ase me adwuma moye but isa edi yawo ewo Adom TV multimedia medi mo ho yawo bebre enye kakra obebusa me se adenti se me kan se galamsey koso na atire nchem si a ade a ya na bribi a yesere nse nsentrofo ya na montum boase na munya information ni nyina yie ewie ansa na mo de akwabonten dano mande atire nchem si ye me wa ha adomfo ne frɛ mo na mo frɛ mfi akra se atire nchem asi wo me district wana mo so me district ha bibi ensi di o kana mo so okay mo hold on finding out we who say no credit me frame back na mo pese me ba be kanam say mo do mabo mamanie me nimu de koso ntimi ma enti monya de ben monto mo bo ase but the news editor national catch him say news de yentina so e buy na na e de ko in fact me di ya o kakra say ayentina so in the report says 7 dead 17 trapped which is not true. I'll say it na baby amejine bi ameka se enipa se musi dun so da social media no amanfo a enya konya Adom TV no mutie enye nokre enipa ekọ asase nase ekoye fuma gudie no na omuye du
ena emu nson ewuye na ma menya mmere ketewa bi na menkyira de bi incident ni si amapa 9 a.m. 9 a.m. na incident ni si ye bra esi amapa 9 no galamsey yes no ne indigent na wo ho no try say umbi adehie no apie omo bi amanye because omo dwuma ne senkrofo ho a omo dwuma ne ye ne stopfo enti amapa 9 na si ye no eno yi nipa miensa efi ase eno mdo mo call hospital obi o ma no mabusiafo afom omi o ma no mabusiafo afawom enti omo tina so anti afi ada 7 na ne wase ye no ebusiafo ne se da bi ya nhwe ya ma police ne manfo anti a ya de hie ne be kasa ase na se 4:45 enomba Equiancy police station ebe report is under Nkoko division which is a number 4:45 na incident nesi amapa 9 a.m. na busian se me kase me nim se omo ye galamsey a na ese na nado pamomi e ho ne baby me di ho yawo okay then o se sen o se obetima dwenso afa bremu no ho e look se wonim bremu no ba be pecham no aba bremu no ma ba bewe en na o pese o kire se bisi bia wo mu bia so le me pa no dwale a no afa ne se kan ene na yi no nam no hwe ba bia galamsey fo honorable unim se honorable yes sir unim se your responsibility say the four corners of your district you should be on top of issues are equals one so yes, I mean on top of each and every issue sir so adentina unye on top of galamsey course be bia listen, Mami can say, okay, baby, be a me ti hono as a DC. Me nim se galamsey Ecos from district yano. Me just one more. If se minimum. It unim da reporter na. Hold on. Okay. We shall report na wa hane jamna. Yeah. Se baby a 190 call ye no. Ye park e ka ye 90 over 2 hours. And e call ye. E bi so bi an so won san fo an kwa kire se ye gudie wa ha. There is no way so be. So that it means say empenfo ehwe bambon nsem so ya ono mo form dissect no emwa wudwumadi a wudi mu because they are supposed to give you briefing about niekoso on potem wonum e ji say and now tina ka kire say unye aware say galamsey koso honorable ye serious o titi mama nkire wade baby a omo hye no baby a wo kan ye na me support o ye kan say community leaders no incident is amapa 9 o'clock. Yeah. They decide not to tell anybody. They decide not to tell anybody. Amapa 9 a.m. Omu yi nipa miense wie ye no. Okay. Omu jai. Eko puma wi 4:30. Eno omu busiafo. Eno kura no omu yi miense no. Omu yi na busiafo na form de omu ko. Na wo busa se me mpesa me clear ne se eni pa no omu ye 10. Okay. But essentially, I'm on top of issues. Let me never do my mayor. Maybe I be a semi or mutin can win you say be a ye war in Cranasi and the Yentino. Baby, Omukoda hospital. You need I mean, baby, Omada. Enra, I'm sorry to say, Enra Bako, I said, Fimaka Homako 8. Any part Bako, any part train rescue Omono, Bako. Another one, I was admitted in a Brim government hospital. Another one also admitted in a kind of INI hospital, private hospital, only one brim. And the two never INI and a back with Enra. Honorable, Mati Berasi, Yabeji not Yami Adwamandi and what's that? Okay. Baby, two was in the Munya and Chilemu and Sana, Mudiako. Because they say, another Pamomia, make one nigga himself on the Bakwana. Because let me say, who free one more, Ben you'll be a bet me deal with galamsey. I think if you want your baby, but I say, honorable Nana Damte, DC, the man is share Brim not. Mainstream war in a East region, I'm to send a tree and Comono. The Didia questions, I'm here, Cabra Santos, so as I am watching, a best idea share, or Benjamin Jumedia. Yakram.